بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والوفاق ونهانا عن الشقاق والنفاق، ونستغفره ونتوب إليه من سوء الأفعال والأخلاق. أشهد أن لا إله إلا الله المحسن الرحيم الخلاق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث متمما لمكارم الأخلاق. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا، ونستودعك ما علمتنا فرده إلينا عند احتياجنا إليه. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, mga kamaasan katauti manghuran kiulungan sin Allah Ta'ala, lapay na in mga kaguruhan sin kita niyo. Siyo dahin niya riyaw nahan sin kita niyo ini, bansin yan ha babayan. Rahimakumullah wa akramakumullah. In masabihay aw nini masa sa lagbo-lagbo kaya nyataan sin kita niyo katan hanughara sin Allah subhanahu wa ta'ala tiukbal niya kato. Sabab hawakto ini intiap-tiap siulagan din kato taniyo yari limingkod hamadlis atau yari limamu dahinang amuin hikasuog na tukatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian madlis atau kahinang manunjuki in kita ini halam sin hidayat iwan kuyag sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab mga master mga dagama hindi ini kahalan labi lawa na tuon biya ini nagbus majelis amuin niya ang kauli milingkod magamot jiyaman o yun minsan electric pan mo rin di besin electric pan mo ito habay o yun minsan aircon mo rin di besin aircon mo ito habay o yun minsan kasatayan mo rin di besin pagsatayan mo rin dito habay. Sumagawa inambok malang mo pagkala kalagihan mo pandugahan din doon mayta habi niragbus majlis amuin masigpit minsan in tempat niya wayron minsan amuin biya katanaman amuin biya sin kabiaksahan katanaman mo habay. Sumaga bisan biya tulawi matanam in baranta hibutang hamadlis biahaini amuin kalahuan ta amuin inuinuhun na mga master mawag kiulungan sin Allah Ta'ala in manus na sin klase sin manus ya dendi halam sin hula taini mabanus sin tao hula taini lami mapusog din kato balog-balogan malasig pa rin kato taniyo mabanus pa din kato taniyo atau mabanus pa manus ya dendi hula taniyo ini in labi mabanus sin pangaltaan din kato taniyo mawanos pamanus ya ula tanyo ini illa masukin may na mari pamadlis amin madlisin ilmu ini sumagawa inpini sin Allah Ta'ala humadir ha majlis ini kita niwamuin wayirun gawsun uno kita niwamuin miskin balhajat pagdunya iwan pag-agama kita niwamuin pahil-pahil ini kita niwamuin lisuan ini kita niwin pini sin Allah Ta'ala limingkod ha madlis ilmu hati ko baha ini tanda na dahing Allah subhanahu wa ta'ala in butangan niya kita niyo dayaw. Sabi nagisin Nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Isisin tao mawaya butangan sin Allah ta'ala dayaw yufaqihu fid din pahatihun niya intao yaon na parihalan sin agama. Amo ini mga master mga agama intanam tarendiya madlis ini
bukun ini wiaris ka to sin kama santa amunin suay malang walau sin pikilan tanyo bukunin hangkan bukunin sabawan yari kau biayaw na madlis ini atawa magaan kay mo matanam kay mo limingko na madlis ilmo atawa matanam kau himinang sindiin-diin na tiwayuan pag-ibadat pa Allah Ta'ala bukunin pun sabab niya sabab ini kau yan anak sin mga tao salih mawasag mag-ibadat pa Allah Ta'ala demikian bukun din sabihin pun sabab niya bating kita ini anak sin mga imam, anak sin mga pakil, anak sin mga alim ini mga tayo mamudagama sa mata-mata hidayat ka to sin Allah Ta'ala ang pinidayat sin Allah Ta'ala walang pagpikaon minsan nakara na kisiyo bang niya hipag-ikot kayo mo inidayat walang naman ng bukon mahinang jaminan makaan ka tuliming ko na madlis ilmo bukon mahinang tanto makaan ka tin mag-ibadat sa bisin anak imam kita niyo nawang sadyaran dito nakabutang nakadipindi tanto majuljana na in mga tao amin wayroon na hinang imam kailo in mga kamaan nila bang sadyain mahinang inagamay ni mahinang makaan ka to sabab in maasta ustads atawa ka alim natanto majorja na nain biya ka to ini wala na ng mga guru mga alimin mga kamaasanta so mga ini mga maasta maud kiulungan sin Allah Ta'ala yahdi may yasha wa yudillu may yasha piyon sin Allah Ta'ala si mawaya na dihilang hidayat ang mga tao tartanto sadya demikian mo kundi sa mahinang jaminan mahinang makaan ka tuliming ko na madlis ilmo ini sawag nagpipikit in bahay ta pa masjid at ina isisi masukin bahay ni pa masjid siya yung kahidayatan narang biyad tuwin na hinang aturan na tanto mag-araw na kita niyo katan maginang bahay nagpipikitiwan sa masjid naray nakalawayan in masjid saan nalapat na sinbay na mga master mga agama demikian minsan dayan kita niyo anak nabi wa anak rasul nakawan zaman nito zaman si Nabi Nuh alaihi salatu wassalam demikian dia pagmanyatakan sin Allah Ta'ala in hal ini inagi si Nabi Nuh anaknya ya bunayya rukab ma'ana wa la takun ma'al kafirin ya kau anakku sakat na kau maripatasin bahitra ini wala takun ma'al kafirin ayaw kau lumamod ayaw kau magad hamang at tao amin nano lakisin kasarunalan Allah hati kuno hambok anak Nabi unod duho sin Nabi unod duho sin hambuok manusia masuok pa Allah Ta'ala tao amuin sinulig halaw sinbiru man sinambog tao masuok pa Allah Ta'ala sumagawat at kala ubos na tiyan to sinawa hindi siya bahagi ang hidayat na nadyoja na siya gaman di maawa pa siya kanamaan niya qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min alma ya Rama ay nakumasusag ako ay nakumasusag yaon nandun awila jumatuna in nawaya pajatun sin Allah Ta'ala adlaw ini namagoy mana kudumaran patasin mo diyon sehingga ya'simuni min alma makalagpas ka ako day nga tuwig amin papaglatapon sin Allah Ta'ala adlaw ini nawayoon na daganan sabab laway na hadila sin Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ding Allah Ta'ala la asima al-yawma min amrillah wa irunna makalagpas minsan hangsulag adlaw ini ding bangunin mawaya pajatuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala na mga master mo kiulungan sin Allah Ta'ala mo init hidayat amo ililay sin kaulaman sin kita niyo in hidayat pagbahasahon law niya qudratun khalaqallahu fi qalbi al-'abd yamilahu ila at-ta'ah amo na butangan ko kusog sin Allah Ta'ala
ilmu siya pagtaat pa Allah Ta'ala ng pagyanan hidayat. Nabi din tanda sintawa may hidayatan sinawa. Beta sinallahu ta'ala dalam sing Quran, wa may yahdihillahu yaj'al sadrahu wa may yahdihillahu yashrah sadrahu Islam. Sisintaw mabaya ayatan sinallah. Sisintaw mabaya diwilan paman sinallahu ta'ala pananaman sinallah insyirahus sudur. Paluaw rin dagal niya. Artinya, kapag amal ibadat, kana naman daw yung paluaw dagal niya, ay bimaana bakong siya mahingas. Halom sin madlis ilmo. Halom sin pag-ibadat pa Allah Ta'ala, makananam siya tanam. Huminang singkatan pagkalayaw. Nabi ada dosin namuin kaya na naman sin kita ni alhamdulillah rabbil alamin. Biutangan kita sin Allah Ta'ala tanam alam sin majlis ilm inhad niya bang nakalutang na ni schedule bihayat ili pag kita rin nga ba mari pamadlis naglamod na rin doon in-excited na kita lumingkod, in-excited na kita dumungog sin nasihat, iwan sin mahukaw kita urong kalingkuran ta. Naglamod na kata sumagawa ala kulli hal inyato panyap sin tanam mo rin di alam sin madlis sin ilmu ini. Gaman ang waktu bang sa pamamalit pa kawan kalupaan mo hikawin kau maabsin kau madlis ilmu tunaon mo pa yung taukatan. Sabi ni kau ini labay ng koruptor ayur mo minsan ako piatumtum. Sabi ni kau ini inmiyari na kamoy ni minsan ako tiyawag duwalan pa kau mga iban mo. Ang waktu na may yun na makutkut mo tawro ay baran mo na yung kutkutun mo. Makarara na yung matay ni makarara na yung pagtugin. Sawab no sawab sin biutangan na kau hidayat sin Allah tanam halam sin pag-ibadat tanam halam sin pagpanuntut ilmu. Nabi rin ang tangisam sin tawa mo yung lawan sin Allah wa may yarid ay yudillahu sisinta maway lawan sin Allah Ta'ala yaj'al sadrahu dayiqa butangan sin Allah indaghal niya nanam amuin pasigpiton sin Allah Ta'ala dagat niya pasigpiton sin Allah Ta'ala dagat niya biyarin dagbus ito mambiya dagbus pamuntulong ta bahasata butanganin tawayaw ginas halam sin pagpanuntut ilmu halam sin pag-ibadat pa Allah Ta'ala. Sambil siabot pa sinawa ayat ini annama yas'adu ila sama sa kawala biasin pialo paduk patasin lagi. Tinim biasin pagkana naman kita bang kita makabutang patampat mataas. Amoy pun kita biaksa. Makana namin pangatayan tayo kuyak. Nadawat mo mag-ibadat taat ito pahinang. Amoy pagkasuot niya pa apa taat ito pahinang. Amoy mag-ibadat pa Ta'ala. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا. Demikian intandai sab sin manusia mabay alawun sin Allah di siya bahagian hidayat sin Allah Ta'ala yaj'al sadrahu dayiqa butangan siya nanam sin Allah lam sin dagal niya umin parasahan masigpit matubihan na dagal niya unta pabuntulo na bahasa ta maka nanam siya hingas halam sin uno-uno na tiwayuan sin hinang niya daw mo manuntut ilmu hingasun daw mo magsambayang tabiton mo pahinang hikasuok niya pa Allah magtuy makananam hingasin pangatayan niya
Ka'annama yas'adu ila as-sama' sa kaula biasin si makat patasin langit innanam niya. Dirin bahain nanam sin kahalan namin makamutang ko pamataas habukon ko biyaksa. Kita magpakakat to pa mga mataas tempat matubiyayan makananamsan kita hingas, makananam kita kuyang na dahon mo taabiton mo pahinang namin ikasuok niya pa Allah siwo da ka pamadlis ilmo at tawa ka palom sin masjid na makan sampa pialo pa do pataas sin langit ya Allahu Akbar. Pero malawak kan meron mingko da madlis ilmo meron na maibisita rin kan niya daon mo palom sin masjid meron desan maibkan na bisa nang tingi gaman makabatok pa siya mag-ibadat iban mahatul niya pa yung parsukpatan niya iban sin Allah Ta'ala sumagawain makainu-inu rin doon at kala yung tawidawon taabitun siya hingasun siya iban kuyamun siya hinang niyaon biya sin kamauman pagkadumukan ta kalau bakas na kau nakarungo bangka kitaan na biyayanin mga jamaah tabligh magjawla na makita kau guno makita kau baanan guno datungan mo ang tambilawang laulaksuhan katan doy tiya na isablong niya hari na isab daw nasab kita ini pa masjid Allah namun ini tanda intaw yan wairuun siya di siya bahagian sin Allah Ta'ala amo ini hidayat naman jari mga maasti mga kiulungan sin Allah Ta'ala magsugol kita pa Allah habiyahay ni kahalan sin kabuhi terendi adumnya wairuun kita atau wairuun kita nakadawhat anughara sin Allah Ta'ala pagdunya sumagawa dihilan kita sin Allah Ta'ala anughara agama amuna ini labi pada yung sinunuwaha labi pada yung singkatan labi pada yung sin nikmat dunya laung sin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala an radina bi qismatil khaliq fina lana dinun walahum malun nagmalulla na kami pagbahagi sin Allah subhanahu wa ta'ala kamu dihilan niya kami alta dihilan niya kami agama in alta piyang dihilnya patawuro kain Nabi anhay ini intanda sin manusia kalasahan sin Allah Ta'ala bukun niya dihilan alta intanda in Allah Ta'ala malasa siya pamugipon niya bukun dihilan niya dunya idha ahabba Allahu abdan syagalahu bihi abilan Allah Ta'ala maglasa mugipon niya syagalahu bihi bisihun niya inipun niya yaon himinang sin mga parkala kasusuwan sin Allah Ta'ala at inabisihun niya kau himinang sin ibadat inniyan tanda sin malasakay mo in Allah Ta'ala ado kaing riwayat inna Allah yu'tid dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu in dunya ini hilul sin Allah Ta'ala hamanga sila siwuk daka kasuwan sin Allah kalasahan sin Allah iban karugalan sin Allah Ta'ala indunya irihil niya ipanukot niya akatan ginisan sintaw ay doon naka kalisuan niya iban kasuwan niya sumagawa wala yu'tid din di inahipanukot din agama ini illa lima yuhibbu malingka na mga manusia kalasahan da sin Allah Ta'ala mga maaste mga agama alhamdulillah dahing hatahun patahun Ramadan pa Ramadan masih intangisin kita niyo magpanuntut ilmo yari ramasi biwutang sin Allah subhanahu wa ta'ala lam sindagal sin kita niyo katahan nakauna waylun paatop na tumalang buwiya ini biadahinin manusin sintawamin mag-aten haron pag kita niyo bilik-bilik yaon biayaon yari na kita niyo dihilan sin Allah Ta'ala atop tumanam kita niyo lam sin madlis ilmo na habian na hayni dayo parasahan amoy sabin waktu di kita niyo gumawa na biadagbus lisok na nato di sa so alhamdulillah mga maaste mga agama hamanyo tiyo waktu hamatasuwa ini pagkain kita niyo ini tiuntut sin Allah subhanahu wa ta'ala magtag-ipon kaniya sarta in kita niyo niipon sin Allah ta'ala wairun dukaing insuwaitan niyo pagmuhut-muhutan
Melainkan in suway mahinang tawa muninda akan kato sin Allah Ta'ala. Suway mahinang tawang biariin india akato sin Allah. Hati wayuan iwan haragbus kuyawan kato in Allah Ta'ala hapag ginangtasin na muninda akan niyayaw. Bukon hati wayuan bangman na hinang da okay na. Bangman nakapuas na rin natuntutan okay na. InsyaAllah Ta'ala masama haupo-haupo ini bisaraon na to in hal bang biyarin in suway hinanguntan nyo ayaran in amal ibadat sin kita. Sabab bihayaon yang pa bago rasimo din bulan Ramadan. In Ramadan bihayaon ini alhamdulillahi rabbil alamin. In Ramadan bihayaon ini iban sin Ramadan 5 bayat to. In Ramadan 5 tong bihayaon ini mahinangnya to kafara hipag papasin mga kalauman nagkahinangsin kita ni wautan sin 2 Ramadan. Inagisin Nabi sallallahu alaihi wasallam in Ramadan para Ramadan kafaratun lima bainahuma. Mahinang siya yaon hipag kafara atau hipag papas sa dosa na hinang tani haut sin 2 bulan Ramadan niyo. Nabi ayaw na rin isang kita ni wago Ramadan. Na mga master mongod kaulungan sin Allah Ta'ala hinangon na to in salingkat-lingkat ibadat amuin katutupan tay maun sin Allah Ta'ala bukon ikatu-katu tasadya ayaran tay amal ibadat ta amal atau wahinang bukon amuin ikapuas taring kawajiban sumagawa amal atau wahinang amuin ikakuyag kato sin Allah Ta'ala. Nagaminsan aun din nga mga hikayah zaman sin sila nakauna yato zaman sin mga tabi'in min sigar tabi'in dengan mga kabataan atau kabata bago ha mga murid sin mga sahaba. Yung mga tabi'in ini murid sin mga sahaba. Amuin pagnganan kana Ata As-Sulami rahimahullah. Tawaruai ngamuin basahan sin ngan niya Ata As-Salimi rahimahullah. Ala kulli hal salih da intawiyat to. Sumawawin hal ya Ata rahimahullah. In Ata As-Sulami rahimahullah inhinang nini magtatay badyo. Nasalbian natin kawianan niya. Magtay badyo sangsa matubiyayan sinbaran kay luwang man makadawa sinlujiki halal. Pagus daun niya patabo hirakang na dito tabo. Na bihat tunay namun biya kawyaksahan paginangon ni Ata As-Sulami rahimahullah. Sabila mo kadlaw natali niya. Bihayaon lang niya magtahi ako badyo amuin binda de isin pagtahiun ko nagpakaunayat to. Kuwat-kuwat siya sukol inhal ga humala de isin naman kawyaksahan pagtahiun niya. Nahupunta na magtubihayan nagtahi na Ata As-Sulami rahimahullah. Palingkat niya matuin katan. Katan amuin binda niya rin nga pagtahiyon niya kawyaksahan. Piarayaw niya in liog, piarayaw niya in bukton, piarayaw niya in tahi isin law, in tahi isin gua. Siyukod ang pasiyukod. Ubus man amuin laong tanawus din badyo yaon, ubus na tiyahi ang papiariksa. In law biwan sin gua, inan sipak pahan sipak, in hawa sin ini, in hawa sin niya to piariksa niya na. Ubus niya piariksa, haupunta nakapas na hapamariksa niya. Okay na pamaka ato nakapas na. Naman jari miabot na waktu dia niya na in badyo tiyahi niya yaon matupa patabo. Amun kabiyaksaan niya na pagdagangan. Pag kita sinamoin tao yaon pagdagangan niya liling na sintawa may mamimikan niya. Liling ang paliling pag kita insambungkan na sin mamimiyaon ya Ata ya kaulong ni Ata in badyo dia mo bihayaw ini bidda dahil sinaman kabiyaksaan pagdaon numari na ibanin bihan ini bidda dahil sam in kabiyaksaan pagdahon mo mari malingkat maamo in pagtahin ini bukod maamo kiblaan siya matuyay pinalong niya may takmahawiahat to pag-uwasin kabiyaksaan badyo pagdaw mo marika ko in halga niya bangumpam ako na bahasa tayo niyang atos pilak
Impagbigo kay mo, naninibihon ko kay man pilak sadya. Ang saon full blast na inuwat-huwat mo mato, imasa na to mato, pagkat tumuma patabo, bidda iwan siniwat-huwat mo. Na kiulaan ni Ata As-Sulami rahimahullah, ano may tabihat to? Giyanapan kulong niya, ingkatan, pag matuyo ko, sinbadyo yan, mangman siya mawidda, dahil nga kaiwanan, iwan huwat-huwat ako, pagka may nang siya, iwan bidda, ipaginan ko kanya, may nang siya mahalaga, dahil sin kaiwanan. Na kita ba kaulong sinamin mamimi? Kita ba kaulong niya, karikaw? Kita walau nentahi sindang palmariwan, sintahi dan palmatua, pia kita akan niya, pia kita walau niya. Magsali. Natimpangin ini buntulin niya mo. Nakita mo namin bukton. Hindi mo naman lang nasin bukton din diwansin din. Dito mo kumaan mo. Nakita mo namin iniwansin. Katahan sinamun ayib sinbadyo. Beta na kanya katahan. Salat to'y amo hindi maitong inyaw na lang sinbadyo yun. Putmanawas niya na piyarik sa ampapiyarik sa ampapiyarik. Sa wayron nakita niya salat. Na poon, tadi nabiyo ni naman badyo yung mahal ka. Dayday ka paraw yaon, paglingin sinamoy tao mamimi, nagdamulmul na hiyata As-Sulami rugo-rugo. Nagtangis. Nalong sinamoy mamimi yaon, uy na. Kita ko siya magtangis. Poon, tapag kami asuki niya matubiyan niya, diyaw-rayaw rin natay, naman ko sa blong na magtangis at mamadyo biyahan. Biyon ko na kayo mulaw niya, mahal ka pa rin sinamin pagbigo rin nga kayo walang badyo. Ayun, adya ko lang na tumangis. Na mga master, mga daga, may sambong ni Ata As-Sulami rahimahullah, bukon lonin, pagtangisan ko, sabab di mo bihon, mahal ka in badyo ini. Sababin sa ini, ambok tao amin, wali Allah, ambok tao, masag mga ibadat. Demikian, murid pasin mga sahaba. Murid inda Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Lalu bukunin pagtangisan ko, di mo bihon mahal ang badyo yan. Sumagawa lang niya si Mandong palam sin pikilan ko. At kala ako in nagpariksa sin badyo, nakapas na. O nasalaon. Diyaman maun kay mo, putman manusia da kawi ako, nakita kau sala habadyo yan, nawiron ko kita. Neng kasusahan ko lang ngayon ang malibadat ko ini. Uwos ko hinang, uwos ko piyagtuyuan, uwos ko tiyunay, amuin hapamariksa ko, wayron na salaon. Nalilingon pa yaon long niya, sinbukon naman siya pagkahikon lumiling. Sumangawain lumiling kan nini, al-basir, al-khabir, amuin zat, maha makakita, maha makapariksa singkatan perkala. Inkabukaan ko inilong niya, nakapas na hapangita ko, nakapas na pamariksa ko, pag-abot matukan niya di makapas, amuin at tulonin kaya tangis ko, kung badyo yan. Allah. Na mga master, manghudaga mabihaynin hal tariyaw. Tumunay kita sin puasa, katihawaan sin bulan Ramadan, bihayaw nini, bago-bago na simon. Bukon, hakadar mahinang tasadya, bukon hatupungan, amuin mahinang tasadya, in pagyanon puasa, sambil makapuas kita dengan tuntutan, makapuas kita dengan kewajiban. Arapun indayaw niya iwan singi niya, bangman na hinang ko na inamin part ko atau na hinang ko. Bukon bihat mga master mengudara. Hakanda sa kurang-kurang, sa bawa-bawa na, ingkatan sin mga karukunan, ingkatan sin mga mubtilat, amin makawa talasin po asata, iwan sin mga parkala, makasal ha po asata, inyan katan tagdisan ta, amuyan hambuok dengan mga tiwayhuan kapag ayat ta, hapag po asata. Mga master mengudara masawab malaggo in janji kato sin Allah Ta'ala. Laway hasabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, siyo intaw magpuasa Ramadan sa taiwan sin gawot in pag-iman niya, pamarat saya niya, iman paghulat-hulat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi,
ampunon sin Allah Ta'ala in mga kasalaan nagkahinang niya. Allahu Akbar. Kaya man ang hadith, ma taqaddama wa ma ta'akhkhara. Nakaunay, wansin nakahuli. Bangman in pagtunay niya sin puasa niya yaon, imamoy wansin habang biyari ini kawayaan sin Allah Ta'ala. Naminin mabaya tabi saron biyayon pag-ayad ta amal ibadat ta, pag-ayad ta puasa ta. Demikian mga master, mga agama, halam sin pagpuasa ini aun desa pagtawon rukun. Hati ni apun part mahal sin pagpuasa tayo ni. Sawabi nagising kaulamaan sin kita, madaranta na ini pagkarumugan, aun pagyanon rukun sin pag-ayil, rukun sin pagpaygo, rukun sin sambahayang, rukun sin paghaji, sambil rukun sin Islam, rukun sin iman, rukun. Unuwaha tuurin kahimut-mutan sin makna, sin pagyanon rukun ini. Inagising kaulamaan sin kita, in pagyanon rukun, janibu syai' al-aqwa, la yatahaqqaqu illa bihi. Bahasa tayo pagyanon rukun, janibu syai' al-aqwa, bahagian sin hambuok parkala amin lanto mahal ka. Bahagian sin hambuok parkala amin lanto mahal ka, la yatahaqqaqu illa bihi, di mawista inambok parkala yaun aun siya. Atau di mawista inambok hinang yaun jimatu siya, abila wairun din dun haun in part mahal ka sin hinang yaun. Aminin pagyanon rukun. Bangsa pa makimugdan pa mga rukun sambahayang. Halam sin mazhab tayo niya, mazhab Imam Shafi'i rahimahullah, in mu'tamad in sambahayang ini hangpo tagto in rukun niya. Hawalaan na nabista in tumaknina lamod din nga mga rukun, malingkan na hinang siya, syurutul arkan. Na, aun da isab, in pagbista nila sin rukun si sambayang ini, kaulaman sin kita lang sin madhab Syafi'i, ang po tagupatin taot niya. Kahalan at tawakaragbos, in tumaknina yung bulan siyang buok. Aun da isab, yan na sinalam sin kitab Safinatun Najah. Alam sin madhab Syafi'i ang po tagpito, kahalan at tawaragbos, ingkatan sin tumaknina haupat rukun fi'li yaun, naggiwa sa yung bulan siya katan. Nakandayaw na ko mangdada. Bangsa pa ma-inbog mo yan rukun ang po tagto, pagkus makarakaw magbaki man sin tao rukun ang po tagupat, di na ka umasip. Madalas rukun. At taway sabihin rukun mo yan, ingawat mo, rukun ang putagpito, sakali makarakaw magbaki man sin tao, rukun ang putagto, sabit gawot niya, kulang rukunin tao ini. Ayaw, nasarit dayan katan. In rukun, ang putagto, damikyan malangkum niya na rin doon, in ang putagpito. In ang putagpito, malangkum niya rin, sabi ng putagto. Amura kumanin, tumaninin, pagbiddaan niya. Nabiyan na siya sambayang, iutang tao rukun, ang putagto, in manus niya. Indo ko nang po tagto, hati niya, hangpo tagto parkala. Mahal ka halam sin sambahayang, amuin la yatahaqqaqu illa bihi. Di majatu, di mawista, nahinang inambok parkala yaon, atawa di mawista, jimatu inambok hinang yaon, abila wairun din doon indukon niya, atawa kulang indukon niya, aun taon nagsambayang, na wairun rukun niya, atawa kulang indukon niya, bimana wairun da siya bukod da kaunti wairun da nabistayin sa bahayang niya. At tawabi aragbos mahilutok pag kita sinbiyahat to manusia di akato ini may tagita ini masih tawakon manusia. Sabab sin yari pa kato in part mahal ka, bahagian mahal ka, sin pagka manusia ta unuin bahagian mahal ka sinamok manusia. Sayang katawagon pa sa masih manusia. Amin kapag agad at tawagak karoon sin jasad niya wasin niya walihan niya. Sa kaino yan pa yung jasad wasin niya walihan mo, manusia itagay mo sin tao. Sababin jasad iwan niya wayan, pagkala amuin mahal ka kapag ka manusia sin tao. Nabiyayaon biyahay ni mga master mo daraman. Aon tao.
jasad da kumaning kinukulang matto hawayron na nyawa niya pikil mo tawad pa ba manos siya bihat to unin pagtago si miyayat to miyaw na jasad da kumaning na nyawa hawayron na tumawag manos siya intawag tagan niya mayat na okay na taga nyawa na siya yaunin nyawa niya sa way sabing jasad niya nawag mo ko alawang ta awitan ta ko adlaw patambol na magtinlawang subhanallah at iniwa ko na kamano siya sa part mahal ka sin pagkamano siya amin naig sumangawa bang sa upama in naig din doon matbukong da part mahal ka hat sa jago matubiyayan nagpaumas no mano siya pitag kayo mo siyempre mano siya ungas atawa hat sadya kao hat nanuptop tamikyan din tagay mo mano siya da atawa iwutang ta nanuptop ko matuyan limita sinaman tutuptop mo sambil 2 inches sin kingking mo ni naranat katuptupan kulang na yung gulamay mo siyam da kuman mano siya pa ko tawag ko na mano siya da siya mas atawa kapin pagbunuan kapin pagbunuan kaya gustakan matubiyayan mga taimba, matawa, mortal, punglo-mortal. Naigin sige, nauto din 5, tinggal na kumanbaran. Nalintag mo kan niya. Sulay ita ka mo yan. Bubuno yaw gagandilan. Problema sa kan. Mano siya sa masih. Sa kainin jasad. Sa kainin niya yun. Hati niya part mahal kasin pagkamano siya. Mano siya sa masih. Damikian beto reso. Halam sin pagpuasa ta ini so ijagahan ta niat iumbulhan ko. Pag niat kita sindum patabiton niya hadumi utang ta niat ta. Sambil hari padumagpakin fajar sadi. Amin gumawa na sahaya-sahaya sin sugayo. Amin manoy to yan na pamaadlaw. Sa bala sin mazhab tayna bilin mga perkara ni katinggalan ta na di mawistain puasa ta umadlaw niya, adlaw niya yan. Hindi masahin puasa ta. Pagos ini kamaruan niya al-imsak min al-mufattirat. Amunain magtahan kita dengan mga perkala amuin makawa talsin puasa. Perkala makawa talsin puasa bukun kataan, bukun hat tubtub saja pagina miwansin pagkaon. In pagina miwansin pagkaon aw waktu di makawa talsin puasa. Bilamun biyawayrun mutiot di makawa tal. Bangisa biya ano ba ini? Bang isa ba mo in lupa natin problema niya ito ilupahan ko ba yan na mga master mga dikarawan sin Allah Ta'ala sarina in makatan pakaradyan makawa talsin po asata amin kakitaan tayo panyap niya aw namin kakitaan magmanyatakan hamatasing kita niyo maluay ta sa tangkisan muna na to rin kataan sin makasud palaw sintianta hari hindi natiwayo ang lamayan niya mga lumag usulul ain ila al-jawfi min ahadil manafid makasud palaw sintianta day nga mga lumag amin na uukab lamayan nini ay doon nakasimod ta lapay na da na agad na inilong ta agad pa sambil tainga sambil mata agad daysam sambil dua amuin nalawayan habawa ini aw dani bansin haulian nadamikyan lamod daysam siya nahakan dabihaon unsayan magkawasta ta mga Facebook damikyan bago yaon niya sihat daysam sin mga kaywanan amuin long ta mengat magbisara hamay na banglaw niya kahalan kita niyo po asa di da mabatalin po asa tani wag kita ni mag-beach mag-picnic magpaigo maglangoy la hawla wala quwwata illa billah Nawang biyahe nito pagpasampay ta mga tao magpupuasa na mahipo na yung mga pagbibitsan niyo yato nakatan magunog ka mo mag-picnic mag-beach before magbuka mag-beach na Allah maglangoy mag-swimming na kita niyo Allah namamaste mahud agama insalas sayan sin halwe ini biarin indagus niya biarin naman salas sayan sin masail ini intao awilasya na maigo hakahalan simut siya palawam sin tubig himagum siya palawam sin tubig halawam sin madhabda awilain parkala ini
amuin tanto na tuod makasudin tuwig ang mga lalawayan niyaon na iniyan haram sinamun sin taon ng pupuasa sabi niya ni kabatal sin puasa niya. Magsaupamin hambok hinang niyaon amo ining kawiyak sahan niya di tuod magsusudin tuwig ang mga lalawayan ini pagubos tagha nakasudin tuwig inyan to di makabatal. Biasa mamayigo kita mamayigo kita biyayan magbuksog kumak kita gayong kauntem tuwig ibusog tao habihato lang ko sin pagpayigo intay nga tayo ni di surod sin tuwig in mata in kata lalawayan di malingkan mang saupa mga pagbuksog mumatulag nga kaw pataas biyayan magbuksog siya ng gayong problema sa ito biyato sabang normal din pagpayigo umato mayroon sumod tuwig hakahalan bihawon pagpayigo ang paon nakasud tuwig narin dito mayroon sala niya sababin hinang yaon yung kabiaksahan di magsud din tuwig sa taga sa dyan nakasud hawala piyagtuuran inyato tayo maon sinsara in reason at tawaka in daawa mo inyato mayroon piyagtuuran arapon bangsaw pa may hinang yaon asal tuod intawiyat iwan kabiaksahan niya magsud tuod din tuwig sa amyat turakaw na di natay maon in naman reason mo tiyo di wal sinuirun tiyo sali na kata makabatal da sa sin pagpuasa ta nabiyahay ni mga tayo mga agama ingkatan sin makabatal sin puasa kay ngatanta kikita sin matata sumud palom sin baranta inyan maluay ta aniwan inhambuok dengan mga kalagyan ta bilang hipag-ayad ta hapuasa ta sugol in puasa ta ni mahinang siya katutupan tayo maunsin Allah Ta'ala amunain mga makabatal sin puasa hari siya atau habukon siya dagbus makaun sa arinin mga tiyapa in mga piuto in mga tinuanan matuyan siyang lagyan kakitaan mo kaingatan mo na makabatal sa ini yan nagngangak ng lago sin piuto harapon aon mga pagpakaradyaan bilang amoy ni pag ana ay pag-ayat tahamal ta ini paghalita dengan mga hinang amoy lamod siya dengan mga makasalla sin pagpuasa ta inagisin Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsun yufattirna saim 5 perkara amoy makabatal hataon nagpupuasa namun ini dungdungan tamarayaw sabab aun waktu pagkaradyaan ini gandaan unta hawala pa di matungin bulan Ramadan makaatkatin mga inang ini gaman na inang kawaksahan ta pa inagay si Nabi sallallahu alaihi wasallam yung panagnan al-kadhib wal namima wal ghiba wa yaminul kadhiba wa nazar bisyahwa 5 pagkaradyaan yung panagnan namun ini al-kadhib pagputing tama hampot ang isa ulan in luway tanabiyaksa magputing doon na kauno na pagkala bakas kaw hariin ang karek na ba ubos na ba sa kaliway pa kiyawaran na ba sa kaliway pa kiyawaran nakaako na ba sa kaliway pa nakawa ubos na ba sa kaliway pa naubos hampot ang isa ulan kita nabiyaksa magputing sehingga pangudaw nin pagputing kang harap maripalamisin bulan Ramadan na inibadat mo amuyan nin mahinang salla ha mga ibadat ta labi luwa na itong pagpuasa ta subhanallah sehingga on waktu bang kita mag-meeting matuyayan bang kita mang-story bang wayron lang magputing sin-story ta wayron na nam pinamyaksa na kita biyan mga mon biya istorya ta kamo biyan indagbiri usna nakatan wayron lang mo na mo biya puting nabi ada kwesti na kita makatanam mat wayron na nam sa mga mon biya liya mo na matuputing Allahu Akbar maglanginit na kumanin story subhanallah ini kamaruannya an-namima magdara wisara amoin papag buklak atau ka papag buklakon mo in mga tao naglalasa daan mo bisara sehingga intawa mo in naggarayaw atay na makapagbuklak sa habsab sin bisara mo indahon nato na mga master mo agama ambok pagkala dakula sa ini amoin mahinang kita puun sabab sin kapag buklak sin tao naglalasa hadom atawa ka bulan sin Ramadan bihay ni awon amoin
dum biutangan kalabihan sin Allah Ta'ala bidda dengan kaiwanan dum. Amun nain kay ngatan sin kita ni Lailatul Qadar pagtago ngan sin dum. Dum man biutangan kalabihan sin Allah Ta'ala khairun min alfi syahr labi marayo dengan hangi bulan. Lailatul Qadar ngan sin dum bukun ngan sin tau ya pak Lailatul. Kanda lu kan kau maglawagkan apa Lailatul di muka wakan bukun tau ya pak Lailatul. Na hadum yaw ni nagisin Nabi sallallahu alaihi wasallam daakon sin Allah Ta'ala in Jibril iwan sin mga malaikat maripadudnya sehingga maglawag sila ang mga tao din di amuin kasaabuhan hadum yaon nag-aamal ibadat nagtataat pa Allah sa suko sin tao nagdudua aminan sin mga malaikat yun in dua nila sa suko sin tao amuin nangingin dua aminan sin mga malaikat in dua nila ipangayo nila sa suko sin tao nagihinang sin ibadat hadin na tiwayuan in nagbawas sa Quran in nagruko in nagsusujud in nagjijikir in kataan musafahun sila sin mga malaikat salamun sila sin mga malaikat gulgulun sila sin mga malaikat Ririm bahain dayaw sin tao amun biya masalam sin malaikat magdagpak matuwihayan ni namun biya pais nila sin malaikat gulgulun sin malaikat malilita kahatihan na ayaw na ka magpasandong sin masalam iwan sin mamulul doon na sa kita hat makumplit sin malaikat nakita na kau tawa amun kakilahan mo sang kainikot si mang kainikot hambukan law taga na sa jawan nagpakaon ano yung pagyanan ta? Manghawihat to tao. Ando, isa blo na nakublit sin malaikat. Kublit sa jayat to. Na yung mga tao ini, salamun sin mga malaikat. Musapahun sin mga malaikat. Akanday lagi sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intiap-tiap beriman, hamay na at sin Lailatul Qadar yun, kana naman niya ilanab sin pag-iman niya, kana naman niya dayaw parasahan, haamal ibadat niya. Gumaanin baran niya dahon magamal ibadat. Gumaanin baran niya dahon nga tumangkis dengan liangan sin Allah Ta'ala. Nahadum yaw mga maasne mga daga madumatungin Jibril alayhi salatu wassalam bikabkabatin minal malaika nagdara siya malakgo tumpukan sin mga malaikat sehingga maglibutan sila rin di hadun niya lawagun nila yung mga tao nag-iibadat pa Allah maawot na in waktu fajar amuin kakitaan tanah sumangan matubihayan ni namun fajar atau kasahaya-sahaya sin suka in fajar ini in pagtagon fajar amuin sinag sin suka amun manu itu yan nasamil pa umadlaw manjaro doon man manawag-tawag na in Jibril alayhi salatu wasalam ar-rahil magbalik na kita niyo mag-report na kita niyo mga malaikat inagisin mga malaikat kan Jibril alayhi salatu wasalam ya Jibril madha fa'ala Allah bihawaiji ummati Muhammad ya Jibril unuhon na sin Allah Ta'ala in mga hajat in mga pangayo sin mga umat sin Nabi Muhammad ya Jibril bihato na sadya in sambong mga maastay mong agama sin Jibril alayhi salatu wassalam mga malaikat in sa suku umat sin Nabi Muhammad in kata dihiran sila kaampunan sin Allah Ta'ala hati niya sa suko sin umat sin Nabi Muhammad bilang dengan kalabihan sin mahinang ka umat sin Nabi Muhammad malapay ikaw sin mga hinang sin mga sila nagjaga sin duwong meto malaingkan ng sin Nabi sallallahu alaihi wasallam upat tumpukan sin manusia at ini ampunan na itaw kata na adlaw yaon malingkan upat tumpukan sin manusia ini isyo naman sila ito mga mastay mangudagama muna inagisin Nabi sallallahu alaihi wasallam mudminu khamrin hamuna intao limaas na sadya masiraman intari mag-inom sin parkala makahihilo masinaman intari mag-inom alak na mga tayo mangudagama abila intao yan kaingatan niya inyan liangan sinagama abila kaingatan niya in pag-inom yan ba't piyanglangan sin Allah Ta'ala langgal hasara sin Allah haramin hukuman niya masira siya minum
Inagisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamra fid dunya lam yashrabhu fil akhirah. Di na siya makainom alak suso mo nadlaw akhirat, abila siya makasud surga. Hampalom sin surga at tagamahan na kita sin Allah Ta'ala. Amuin suwa halom sin surga, siusuko sin Allah mga sila makasud palom sin surga. Fiha anharun min ma'in ghairi asin, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu, wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin, wa anharun min asalin musaffa. Di dalam sin Quran, halom sin surga, asal natiyaga masin Allah Ta'ala mga sila makasud surga. Muna-muna sapa dengan tubig. Amin landoin putih niya, ikamaruan niya sapa dengan atas. Lam yataghayyar ta'mu, di magkapindan na nam niya. Hatinya malanam saja manto. Inggatas sin kita niyo kailangan sin kita rin di dunya, abila malungay na mantubihan inggatas sa waso, umaslum na mga siya mantubihan. Di mo pa mainom lungay sin lungay magangka na nam na kami man sin gatas siya. Ina to gatas amon malungay na. Namarisip kita pag gatas amon fresh pa magtubiyan. Amon yang paggimuwa dengan kiya dengan sapi, yang paggimuwa atau kiya dengan kambing. Inom ka kuno sinamon gatas amon presko yaon. Demikian mangidat tanam. Di amalan sa magtubiyan. Gaman magmagon pa ko biyak sa mag-inom, pag-inom mo matang kabaso sadya, halam sinang kaadlaw, kawan tagupat ka jam, kawan tagupat na kawisap sumud balong kasiliyas. Pariksa saya. Ang bukon kita biasa mag-inom amon biya gatas presko rin ang pagkawaon biya. Wayron lang mo doon. Damikian ni day sa pasuon. Aminin gatas sin dunya. Minum kau masusa, di kau mainom masusara. Allah, panisting in dunya. Pagawas, sapa halam sin surga ikamatunya, amunain ya panjarisin Allah Subhanahu wa ta'ala min asalin musaffah. Dengan hani, dengan gula. Amin pure siya gula mato. Ini kaopat min khamrin ladzatin lisyaribin. Dengan khamar, dengan alak. Aun sapa alam si surah hinang sin Allah ta'ala dengan alak. Amin ladzatin lisyaribin. Yang panakaw sisong mo yung tawag sin inumun mo, yang pada magsusungin larab sin nanam niya. Amay atin sifat alam sin surga sin namun alak yaw. Allah. Budbid tayo sin alak amuin kakilahan tarin di dunya. Magkainom magkakasa in pangatod sin ang buok dua. Magkainom dua kasa indan mamuntol in pangatod bingkok. Di na makamuntol manaw. Malawa inakal sintaw bang siya minum. Biyarin hindi hikalawa sinakal niya. Inalak yaw niya uning ginisan lamot lamot palawon. Yawnin alkohol. Innanam grapes. Innanam pineapple. Innanam apple. Liamuran pamatto mga lasun ko. Biutangan mga lanagas. Pag inom mo malawa inakal mo. Bintay masin khamar na kauna dengan grapes kawaunin namun tuwig niya itaw malungay. Hambok atau umbol hambok tumpukan sin manusia amo hindi sila matarbilan dengan mga bahagian kaampunan sin Allah Ta'ala hadum sin Lailatul Qadar yaon mudminu khamrin. Amunin manusia mag-inom khamar. Ini kamarwannya aqun liwalidayhi, manusia dulhaka parwa maas niya. Allah. Biya na hatuin sangsa ina ni banyama niya. Sumagawa di niya maingat halgaan in pagmatuyo kan ni hina ni banyama niya. Mga maste mamudagama. Hamanus ya din di hadunya. Isiyo bawahain lumawin buddin niya deng haina taiwan na mata. Walu bulan sambil pasyam bulan. Inbugat mo halam tiyan ina umawot sambil 2 pa 4 kilo. Pakain niya undiarara niya kau di kau makajari hiwutang halamisahan bukon kau biasin mga bag yaon makajari puklas dengan waran. Hawak tu kau maut na in masa gumawa na ipaganak na maripadunya
Kana naman nila na insakit wayron tao makahati sin sakit nila marengkan sila ra. Iban insyaallah kita mga kausugan di kita mawaya makahati bang beri din sakit niya yan. Iban di desap kita mawaya makananam bang beri din sakit niya yan. Sambil miawat in sangsa sin mga kababaihan ini amuin mag-anak hawak tulumahil na in kaanakan nila manipadunya in tao winagisin nabi matay mugto in napas niya pag-anakan in tao yan patay syahid siya. Sabab sin puntasun niya un bihaon kasusahan. Mano siya amuin lando limagbaw in buddikato inhabdi niya bukon kakaunin makauli sinabdi niya kakitaan niya sadya ko makanso binabdi niya malawak na di mawaya matug hawak to sindom malaing kansuay ko makatug na amo na di siya mawaya amuin ang kakitaan tama kabadyo mo lumi hapais mo sabab kasakitan ni natay niya bilang kau bisa rawag sintawag di siya mawaya amuin dumayawin parasahan niya hakakitaan niya kau masimpit biyahinin budi si maas takato sambil kailo lumaas na sambil kailo lumawat na papangumulan malamman na inbaran pagdatong mo matubihayan hari mo na dihilan pangaltaan hari mo na dihilan uno-uno na panyap sindunya ipakita mo sa jamatin bayho mo kumuyag din pangatayan nila kayo. Mano siya mo nintao katanim yan di mo nakaya sumagaw yan nakaw kaya mo. Allah. Sangsa sindo maas sumagawain anak kini masiradul hakakan niya. Lamod sila day nga mga tumpukan amuin di bahagian sin Allah Ta'ala di bahagian sin Allah Ta'ala kaampunan adlaw at tawaka hadum sin Lailatul Qadar yaw ini karwa ini katunia tumpukan sin manusia amin bukun tarbilang ha mga sila bahagian sin kaampunan sin Allah Ta'ala amunain mga tao qati'ur rahim mamumugtuli parsugpatan manumugtuli parsugpatan pang mga lawlasya niya mga maaste maud kiulawan sin Allah in mano siya be ni mamugtuli parsugpatan bukon sadya inakibat ni hamaran ni bukon sambil tawalam sin kauman mahinang makahampit sin hinang sin tao ini sawa binagi sin Nabi sallallahu alaihi wasallam na kaminsan dalam sin majlis niya dalam sin paglingkod-lingkod matubyan inagi sin Nabi bang aon ding kanyo hamadlis ini nagngingi atay nagpupugtol parsog patan iwan sin dawlasya niya ando tindog ka mukun ka mulamod tindi wayon timindo gamadlis sin Rasul misan ang katao maling ka nang nambog bata bago timindog siya gimo ding masjid sakali din doon man bihaan wayon dali mo kayo nakabalik din batayat to pag-uwisin madlis, iyaso niya in batayat to bang may ta siya minig. Manuslaw na sinta walang sin majlis, ikaw rayat to in minig. Unin hal mulo ni may ta ka minig. Lasin batayat to, law sin bata bago yaon niya. Ya Rasulullah, ang bay ni hal ko iwan sininaon ko. Aon kaya pag ngi atay na mo iwan sininaon ko, maluway na. Sambil kiat to ko'y ninaon ko ito, beta ko kanya bangunin beta mo kain na. Amuin, di ko mawaya duma maglingkod-lingkod ha mga tao nagpupugtol parsugpatan niwan sinlasya niya. Napagdungog niya bihayat to, ano, kailo nagi ko kanya inaon ko, mga iwa ko kamapan kay mga kasalaan ko. Magtoy law na bihayat gyul wala ko sininaon ko iwan pagyan niya yampun kau yampun takaw yampun kita sin Allah subhanahu wa ta'ala inagisin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna rahmatallah la tanzilu ala qawmin fihim qati'ur rahim in rahmatin Tuhan in rahmatin Allah ta'ala
di niya panaon, di niya hirihil, di niya paratungon, halom sin hamu kauman amuin aun din doon halom sin kauman niyon nagpupugtol persug pataban iban sin laulasya niya. Kita buwen lang ko sinakibat niya. Naganda mga master mo mayaw na inalom sin kauman, hindi maray man di maglapay. Nabila halom sin bayi mo pikilom mo na sa Japono. Hindi ikaw malapay. Misalnya na mo kauman malapay ra. Ikaw pa isa. Dan rahmat sin Allah Ta'ala mga master mo kama mardud atau ka masulak siya, hisulak siya sa sininang niyo. Ini kaupat niya amunain al-masarim. Kasi mga sahaba unin maksud niya ni Rasulullah amunain tao nakapaglugat atau kan nakapagniat iwan sinamok iwan niya mukbagay niya. Sa kalimiyawat na pato adlaw masiri na mag-asip karwa. Pag maglanggal haran matubihayan pagkita sinang kataw yaon ninyo naran niya nagdiscuss adlaw yato. Nagsuraway man haraan, nagbak haraan, inang kataw atun pasuwangan, inang kataw atun pasadlupan. Di makasih. Lawan mo yaw mayroon doon sa karwarwa. Amuin, masih-masih di himutang atau di hibawain panjikan niya pakan niya. Dagus-dagus niya siapa yang nakasala. Dagus-dagus niya mga yaw kumaapkan niya. Dahil hinang niyo yan, abilari ni utawanan bukon kamu terbilang dengan mga tao dihilan kamaapan si Allah Ta'ala. Upat tumpukan ng sin Nabi haadlaw hirihil sin Allah Ta'ala in kamaapan iwan kaampunan niya hakatan umat sin Nabi Muhammad malaikan upat tumpukan dihilan sin Allah Ta'ala kaampunan ay bima na mga maste mangudaan nga minsan na yan pila sudyarain mapilit kahapag sujuran ta. Minsan na yan pila doon sin Laylatul Qadar inabutan ta kasabuhan ta sumangawa bangin atay mo yan masira kao nag-iipat hambot ng mga upat pakaradyaan niyaon la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masya-siya kata din sangsata sabab bukon yato maikutin Allah Ta'ala rahmat ni bukon inna rahmatallahi wasi'in rahmatin Allah Ta'ala malu'ag. Demikianin keampunan sin Allah Ta'ala maluwag bukon maikutin Allah Ta'ala sumaga may kau di kabahagian keampunan sin Allah sabab masing-masing mo iipat halom sin pangatayan mo halom sin daghal mo in mga hinang makasulak iwan kasukang kaya susukangan hakaampunan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabangsaw pa mahibalik ta hakikat sin kataan pakarajaan jimajat Tuhan dunia iwan sin kita manusia wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah Ta'ala innang papanjari kaim wa ma ta'malun iwan sin kataan ono na hinangon baita bahain dila ko ini masih mabugat mga kamaapan pamaumaas ko ina ama maapan ni Allah tutman biada haon gaan baita bahain lima sinina ko iniwan sinama ko nilandin bugat ka ko aman himutan ko maripatuk-tuk ko simi makulima kanila mga yumabkan nila baita bahamay na mamugat ka ko in kumaptan sadya ko palasya ko ando tayo mangon maapain mga wisara nagkawisara ko nakaunayat to inato day nga syaitan na tumukunding kata may tabaha mamugat hipamong patay mamud mo kailo bangsa upama ikaw bangsa upama ako yung nakasala tayo mangod ndo kailo maapa ako bangsa upama ako bang ikaw yung nakasala miyaap kita karasin Allah Subhanahu Wa Ta'ala may tabaha maunit tahikab tangin pagkalab niya ini maray baha asal di natut kita bahagian sin Allah Ta'ala sin kaampunan niya amatin jawaban niya na mga master mangudaga makuno pa suway na kita muwi palupa punod suway na kita hanadya sakaratul maut suway na kita alawm sin lamma hari na kita makawisara di na mausalin nila tayo kaptang biyahainin hal sin kita ni mga tayo mangudaga
Bukun maikutin Allah Ta'ala rahmat iwan keampunan niya sumagawa kita ini. Piyagi kita tapa Allah Ta'ala bukun kita mapatut ampunun niya. Na upat klase sin manusia yato bang tamat tu paman pandurahan marayaw. In panagnaan mag-inom alak. In pag-inom alak sin tauyan wayron pasugpatan iwan wayron masagid kapatut sin taukain. Inyan bainahu wa bainallah hinang amuin tupod sadya antara anaywan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Way labot mo. Arapon ini karuah. Ini katu. Ini kaupat. Amunain pasugpatan pamamaas. Pasugpatan pakalawlasian. Pasugpatan pamangasila sa suku beriman. Inyan masagid ing kapatut sin taukatan. Hatinya pasugpatan iwan sin tau kaiwanan. Na minsan yung tao ini amoy namang tuloy pagsugpatan biya na ato inlak ko sinimutang kanya sin Allah Ta'ala kangian biyariin na in tao na inang puun sabab kaya pagbulak kaya pagngiat ay sin tao biyariin na inlak ko ikaw ni magpasando mangberi ni niriwilkan niya sin Allah Ta'ala mangberi ni inlak ko sin dosa niya amoy mahinang kaupuon sabab may tain manos siya ayaw naglasa na kauna nakalamod sadya kaumatukan nila na in paglasa na kauna yato in pag agad-agad na kauna yato nalawa siya kataan sabab sadya sindi matungka. Subhanallah. Akan na mga master mga udagama inagay si Nabi sallallahu alaihi wasallam lamod din nga mga makasalla po asasin kita amunain pagputing ini kamaruan niya pagdara bisara ini kato amunain riba ini kato amunain bisarahun mo intao intay mamud mo hatay kud niya sin bisara amunain abila karumugan ni kasakit sinatay niya sari bang amun nahinang natamiyat sin kita dumamagbak atau makapagbak iwan sin bakay-bakay makapagbak iwan sin biyak sa magkaramag sa umadya kato-kato dayaw na sa inawon pang dahigbay mo yun binibihat to aun sa biyahigbay mo yun aun sa biyadjibihat to yun Allahu Akbar kato-kato dahi ni kato-kato din na mga master mga agama sehingga nahinang namuin kabiyaksa di ba nahinang na nabiyaksa na kita niyo bang mag-imun-imun na iwan sin kabakayan bang magmiting-miting na matiwan sin mga sila kabakayan na di mahinang malanapin pagmiting tabilaway roon amuin unod sin pagkahitin makaunta. Subhanallah. Pagwas ini kaupat niya al-kadhib wal ghiba wan namimah wa yaminul kadhibah. Iwan pagsaksi aparkala amuin bukon bunnal. Sumaksi kita ang mga aparkala bukon bunnal. Labi luwa na tuon magsapa. Hangan sin Allah Ta'ala pagwasin siyapahan mo yan bukon bunnal. Wallahi 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 ayaw ta gaan-gaanon ingan sin Allah Ta'ala in manusia gaan-gaanon niya ingan sin Allah Ta'ala na inini makamula sin pag-iman niya ini kalima mga master mga agama amunain wan an-nazar bisyahwah umatod kita ha mga kaiwanan siya sartaan namuin syahwat umatod kita siya sartaan syahwat kaiwanan mga kaulaman sin kita labi lupa na to dalam sin madhab Imam Syafi'i sambil amuin tao halal na kayo mo asawa mo abilayatod mo siya sartaan sin syahwat damikian inin makasala dahil sa bapuasan ta na labiyariin na in bukon mo asawa famin babil awla labi-labi na tuon makamula naman dyan mga tayo mga agama pagkain lima pakaradyan ini makamula hapag po asasin kita in lima pagkala na sambut takain na ito makamula hapag po asasin kita biyarin ba ito puman sin damage hikarihil ni hapo asata
in pagputing, in pagdarami sara, in panglimot, in pagsapa, pagkala puting, pagsaksi, pagkala puting, in pag-ato tamin sa satan syawat, ini makamula po asata. So mga biyarin baha, biyarin in laggo sin damage karihil niya po asata. Sababin kita niyo ini apa nagnaasin Ramadan ini biar sesambat tagain na. Bang biyari ini katunay in po asata ini hasalingkat-lingkat pagtunaywan kaayaran tasya. Nabi hari ini damage karihil sin mga pagkaradyaan na bilang mahinanta. Nagmapagkat in kaulamaan sin kita. Mula-mula na to dalam sin madhab Imam Shafi'i, madhab Imam Malik, madhab Imam Abu Hanifah. Ibang sin kaiwaran na kaulamaan gaggil. In 5 perkala nasabot kain na yan to bukod siya makawaktal sin puasata. Haragbos amuin pag-uwas sin Ramadan kalahihan mo magkada sin mga adlaw na hinang mo in mga hinang nito. Hati na rin na mabaktalin puasata. Amura kuman di mabaktalin puasata sumagawa karayawan sin puasata yaon in mabaktal iwan mapasaw. Okay na in puasa mo ayun na problema. At ini nahinang mo din tuntutan na murakuman in mga bonus karayawan sin puasa mo yaon na mapasaw na siya katan sa sin mahinang mo in 5 perkara yato. Amo yato in pangdapat sin kamatauran dengan mga kaulamaan sin kita niyo. So mga maaste mga udagama minsan bihato o naisan mga ulama damikian o naisan dengan mga sahaba in nagbihil pandapat bidda iwan sin kahina. Matberi ini nagus niya intao makahinang sin katan perkala yato. Ay doon na ka makaputing siya atau makapanglimod siya, makapangdara siya bisara magsapa siya atau kasumaksi siya hangan sin Allah Ta'ala mga perkala puting iwan umatun siya sa satan syahwat ingkatan pakaradyan na bilaon mahinang niyari nga maparkala yato mabaktal in puasa niya sehingga pagpuasin bulan Ramadan kalagihan niya magkada. Isyuin nagyan bihayat to muna-muna na tuod biya na sin biyaytahi Imam Nawawi al-Jawi alam sin kitab niya Muraqil Ubudiyya sarah sin kitab Bidayatul Hidayah biyatul Imam Ghazali rahimahullah. Inagi Imam Nawawi al-Jawi rahimahullah piagunahan na siya hi Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Awi Aisyah ratu Isa bin Nagyan ayaw mo luhay-luhay hi Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Di maka jadi di kugdaran niya nun mubati Aisyah radhiyallahu ta'ala ratuhi in Nagyan di kugdaran. May tadi takakilahan yung pagyanan ni Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Isiwa yung pagyanan ni Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maraiba tupot sadya kay nga tanda si hambuk siya dengan mga sahabiya. Hambuk siya dengan mga asawa sin Rasul. Maraitub-tub bihat rin pangilatakan niya na mga mahastay mga agama. Inagi Sayyid Alawi al-Maliki rahimahullah halam sin kitab niya Mustalahul Hadis nagbakdul Sayyid Alawi al-Maliki rahimahullah al-muftuna min as-sahabati sab'ah in mga tarbilang mufti magpapatwa hatumpukan sin mga sahaba ini pituin manus nila. Tamuwa. Hati niya buhi pa in Rasul, in sila ini maglilay na, sinhukom, magdirihil na patwa. Nalangi Sayyid Alawi al-Maliki rahimahullah in panagnaan ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pituin manus nila. Ini kamaraw niya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ini katunya Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu. Ini kaupat Abdullah bin Umar. Ini kalimah Abdullah bin Mas'ud. Ini kaunong Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Unong mintaw. Ini kapito isiyo. Ini kapito nakawid dengan kataan pangaway niya amunin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Mufti sin sahaba lamod dengan mga magpapatwa mga zaman buhi pa in Nabi sallallahu alaihi wasallam matumpukan sin mga sahaba. Na mga master mga agama hapamaham niya. Intao makahinang siya sin kataan perkala ito. Atau hambot na yung mga 5 nasabot kain na yato
in mabaktal bukun karay bukun hat karayawannya melainkan in mabaktal puasannya ha makna pagusin bulan Ramadan kalagihannya magkada. Nabi adak bus semaraan gaan peg mo pagkatan sin kaulaman panagnaan ka inayat to. Amoy Nabi lang kita makaputing magtubihayan na di isa mabaktal in puasa tamin kalagihan ta siya kadaon puasin bulan Ramadan. Melainkan hat saja karayawannya in mai. Semua mga master mga agama hadua tumpukan atau kahadua nila yan sing kaulamaan sing kita niwet na unuwahin pengajian makaktaran dito. Ini kamaruannya biarin tataimaun atau biarin taparang busunin dua pangdapat yato. Muna-munain pengajian makawakta in piag mo pagkatan sin kaulamaan na tutupot sadya karayawanin malawa biada sin mga kabtangan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mga kaibaran hadis aun kaibaran magpupuasa wailun madawhat nila puasa nila malaikat uhaw na iwan sin hapdi hati na wailun na karayawan nila. Ini kamaruannya pengajian makawaktaran dito hapan dapat ya Aisyah radhiyallahu taala anha amin hat sadya kau magputing magtuy mabaktal na in puasa hat sadya kau imatun jasad an syahwat mayat mabaktal na in puasa hat sadya kau nakapangdara misalan nakapanuy-suy matto atawa ka nakapanglimot misan tiyo-tiyo sadya limot sa tiyo-tiyo sadya tiyo-tiyo ibansin mataw limot dah na nakapanglimot magtuy mabaktalin puasa in tiranan atau in manhaj bi'sin amuin pendapat ya Aisyah radhiyallahu taala anha ini atu lando in istrikto niya halaw sin pagpuasa ini hatinya maayad tuod lando nabang kita na yaon haulo ko mawaya amuin TV atau amun siguro to TV atau amun siguro to bagsa pa mako nagpambot harap mato pasambuangan atau nagpambot harap pa mga tungkil pa mga dungon estimate mo asal gasolin mo cukup at inawalong labi-labi TV papagpiyon kau cukupan iwansin labi-labihan narina kita labi-labihan ini siguro isa lang tabi mga ragbos makuha din doon lagi itong anda mawanos gasolin ta Nabi ato na isang mga master mo kiulaman sinallah intao amuin mabaya siya mag-ayad sin amal ibadat niya na doon kita kahalan siguro kita ayaran tayo na mal ibadat ta puas tayo nga halian tayo gatan magkabaktal mga master mo agama hinang sinbaranta damikian lamot tayo isang tayo nga pag-ayad ta sin puasa ta ini insuway ta jagahanin pangatayan ta sabab on waktu in puasa ta ini bihayan magpatampal na kuman kita mantubihan ang tao kataan ilang mo biya tahay mantubihanin simun artinya puasa ako subhanallah di ikaw maka sinsasat sin syaitan hahinang sinanggaw takbaran mo katuon kau sin syaitan palong sin pangatayan mo akan dalam sin Nabi sallallahu alaihi wasallam susungon akhir zaman hamun tulun ten makna sin hadis ini aun tao magamal ibadat siya yattu saudi sumawa yari hamalusu yari sabuangan yari Pilipin insia negeri riya misalnya barat niya tulito namun ini problema mga master mo agama nakamisan inagisin Nabi sallallahu alaihi wasallam hambuk hadis mahaba bangin niat sinambuk tau ha amal ibadat ini bukun tikmus artinya bukun tikmud amuin himinang kau sin ibadat yan atau puasa na walong ta sabab mawaya kau amuin puji-pujihun sin tau mawaya kau amuin hulmatun pagad-pagadatan sin tau mawaya kau amuin pagmadabatan sin tau sabab na tau salih lalu mawasag mag-ibadat amo na yan ini kadu ipang dus-dus kay mo sin Allah ta'ala sambil matunaw katanin ang mal-ibadat ta ini ampa mga maaste mangudara mabunal in riya in hambot ng mga tibayo ano pag-ayat ta sin ang mal-ibadat ta ini amo nininangon ta sa ikhlas at inawayon puhungon taruwaing malaikat ipagpapuyag ta sadya pa Allah subhanahu wa ta'ala in opposite ni amo na in riya hati niya
himinan kita sinambo kinangyaon hakahalan aun pumunta pupudyan dengan kaibanan manusia maka kita akan niya. Na inriya tay mangudara ma bukod siya nakabutang halima, bukod siya nakabutang hadila, bukod siya nakabutang hamata, bukod siya nakabutang hado na tainga, malingkan inriya ini halom sin pangatayan. Maka jari namok tao babilang siya nagriya. Hawirot na siya kikita sin tao katanya, tura siya halom sin bayi niya. Maka jari namok tao bis taon siya nagriya. Hadi na siya kakitaan sin tao katan. Ya terus siya alam sinbay hindi siya magbuwa. Terus siya alam sinbay niya nagjigir saja sa rin dito. Walang makakita tambulin gate, tambulin lawang sinbay, tambulin lawang sinbilik. Ito rin siya alam. So magawa hawak to hakahalan wayron na makakita kan niya katuon na sa sinsaytan. Na lumugay kan pilatlaw di gumawa di ngaway mo. Lawawon na kawaya pa imam ya pa bilal ya pa pakilya pa ustad. Pangasuhan ng mga anak mo, yung mga lasya mo, insang mong kanila na ito na Hawaii, nag-aulia, nagjikil na sa jalam sinbilig. Subhanallah. Na pagkita sin reaction sin atay mo, yan kuyaran ka na marayaw na sa tuwan, nilagay ngatan sin tao, makabusong sa ako ini. Na hon inbaran mo yaw na lang sinbay. Akan nabi adahirin lagi sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aun waktu intau yaun siya Makkah sumagawa riya siya rin dito mga Iraq keto riya siya mga kaibaran hula yato magkulang maglaluwag tabong tulon in siya yaun yato siya Saudi yato siya hula malayo sumagawa hula niya riya inukuman kan niya atau ka riya inkaunan niya sakaliun sawabsin uhaw in pangatayan niya pupudjihan sin manusia inagisin Nabi sallallahu alaihi wasallam man yusammi'illahu bihi isisin tao mamaya amin dumuhon himinan sinabukin ang supaya on karunguan pabudyan dengan tao dulan na sa sin Allah Ta'ala wa man yura'illahu bihi isin tao mamaya amin magpakita kita dulan na sa sin Allah Ta'ala pudyon na sa sin tao katan Allah amin hambok dengan mga tiranan ayaran tayo amal ibadat ta tangkisan ta in pagriya nalang Imam Ghazali rahimahullah uno tuodin pun sabab may tayo namok manusia ini mahulog siya pa magriya ikaisa ni karwania biarinin tiranan unin hinangunta bat kita isa makaanid makatangkis dengan riya in panagnaan niya lang Imam Ghazali rahimahullah amun liukis ni halam sing kitab ni ayyuhal walad siwi amuin lang ta kitab manahot wasiat niya pahambok murid niya inambuok tao alim da pula tanyag maingat mapasto din pangati agama dia kan Imam Ghazali sambil giulal siya sin kaulaman zaman ni wan sambil haulian na si zaman niya hujjatul Islam nabila siya sabab sin pastod sin pangati niya giawutan to tindugan sin mga kaulaman na taykod niya in kabtangan niya nakaminsan awan miya to apok murid niya ya kau guru ko inako ini malugay na nagkhidmat kayo mo magkulang maglawi miyawat na sambil pakatluan tahon na guru biyayaon maray miyawat na in masa inako ini mutas na rin kayo ando kayo kau guru ko kalasahan di huli ba ako wasiat matubian supaya wasiat amuin mainang lutuanan kumuhi paula na mo nawang kato kimugdan yung biyahat to eri rin mga kaguruhan sin kita niyo muhi na ako katuan paula na mo biyari rin naman biyaunin paminmin mo ka ako jarahiin ang malibadat mo parayawain akhlak mo istiqama ka amalan doahi ako iwan si mga guru mo cukup na kamamuhan biasahan na biawasiatin kita mga kamuriran ta sumagawa Imam Ghazali rahimahullah doa ingin niya sabab sin alim mandangan inwasiat niya pamurid niya biat-bat niya sambil siulat cin murid niya inwasiat niya na nangambuk kita bingan niya ayyuhal walad
Ay nangabuk kita wasiat palangit to kasakas duro buku na tumatas mimbal buku na tuma muhadara bi ini duro sajayat wasiat pamurid niya. Ning kahupuannya nasabut niya sa dalam sing kitab biyaw. Biarin unud-ud in puun sabab may kita ini mahulog pamagriya. Demikian biarin desa binhantang maka puas kita dengan pagriya. Ulo ni nangunta. Lang Imam Ghazali rahimahullah hawaktu halom sin pangatayan mo yan kiasiman niya atau keingatan niya aun kapaiddahan makawa niya ding hatao makakita sinhinang niya hawaktu in panayma sin pangatayan mo yan intaw yaun makarihil mudarat iwan makarihil manfaat hawaktu imatod iwan kimita sinhinang hawaktu kau mawatak pamatto magsambahayang kau iya atud kau roon hina iwan yama na ang patabungis-bungis yama pagsambahayang umatto biya sambayang malaikat hawaktu kau mawatak pa hawaktu kau matubihayan malago-malago na mato iaatod ko sin nakura sin kauman iaatod ko sin nakura sin atawa ka sin kaguruhan mo iaatod ko piapat ng jajaran ni nang umato isambayang mabiri ni nagbus niya oy malingkat na kuman matbiya sambayang malaikat paghuhusin Fatiha magbasa ayat Yasin wal Qur'anil Hakim sarta iilag-ilakan matubihayan sari bangin niya on din doon biya sari bangin sumambahayan sumul pakailo matto pagos kailangan niya matuwi niya paadji amoy nama sin tauyat to o inain sambahayan yan niya malaikat Allah lamuero na manuso biya sin mga yadto ha Baitul Ma'mur at asim langit nagsambahayan sabab maita inatay mo ha innihaun makarihil munfaat iwan sin mudarat makajariyaun duwalan kako makajariyaun namudji-mudji kako makajariyaun intaw kasunutan kako makajariyaun intaw yaun lumisok kako bihat tu in hiwat-wat hadir alam sin pangatayan sumara lang Imam Ghazali rahimahullah bangin pangatod mo sin katan ini bat di makarihil manfaat kiwan sin mudarat biya dasin si mambahayang kau ha masjid yaun atau kaun haunun na sa ta inaray mo ham in pangatayan mo tiimod na inhagi ni makaun makarihi makapudji-pudji wa inhagi ni si sambahayang ko mahinang pa malangko problema mangin nagbisara inhag dawakan na kau wala ni karil mudarat manfaat na waktu ko si mambaya nga rin sinhag hawairon tao makakita din doon deriin din nagpusin pangatayan urin sila waksin pangatayan wairon wat-waton niya di ikaw mahulog pariya wairon wat-waton niya rugaing malingkan Allah subhanahu wa ta'ala naramik kiyan bihat turaysa akan da kita ini mahulog maligdas pahilang amuin magwat-wat kita pupudjihan din nga tao kay katan sababsin in pangandal ta makatumbas in tao katan sininang ta ini demikian biatura isab mga maastay mga kaulawan sin Allah Ta'ala akan dalam Imam Syafi'i rahimahullah tanda sin tao ikhlas yahinang niya tanda sin tao amoy naghinang sa sininang niya unoy piuhong ni ruwaing malingkan ikakuyag sadyakan niya sin Allah Ta'ala amunain mabanos sin hinang niya amal hawailun keingatan sin tao mataon ni ninang niya mataon di makahati di makaingat mataon ni ninang niya di keingatan sin tao katan dahil sina mga hinang niya keingatan sin tao katan Sufyan as-Sawri rahimahullah Sufyan as-Sawri rahimahullah sindi bisara na sa sinta walang sin kauman niya alam niya yung tao ni magbisara sa sin sambahayang sunnat putman law niya pagkakitaan na mo siya ni magsambahayang sunnat amurain doon siya amihrab yaon amunaunahan si pag-iimaman niya
Pila lang niya nga sulagi na mo isang bahayang niya. Na mga master mga agama. Luway yung kisan na sin Allah Ta'ala. Pihati sin Allah Ta'ala. Tawa mo na misarakan niya yato. Indom niya hipo sin pag-amal ibadat pa Allah Ta'ala. Bihainin tan na sin ikhlas. Hati na himinang kau. Tupod sa jay pagpakuyag pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabiyayin ni mga master mga agama. Ini kamaruan niya, biariin kita maka tangkis dengan hinang amoin magriya. Sebab in baita kato sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in hinang riya ini ni hambuk sia dengan mga syirkul asghar. Syirik amin manahut in maksud niya amun manglawai mamaktali dengan mga karaywan sini amal ibadat tah. Aun hadis din Nabi sallallahu alaihi wasallam hatungod sin mga sila amuin maghinang sin diin na tiwayuan sininang din ni adunya sumagawain puhong nila buko na may pagpapuyag nila pa Allah Ta'ala. Minsan nagisin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna awalan nas yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun istushhida ambok manusia amuin nasahid atau kami ataya padang nagatuwang yun sin mga satro pagawos fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha kaya kita kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala hinang naiman kahalan na rin di dunya sambil kaingatan ni namun tau hinang niya yun ilagay sin Allah subhanahu wa ta'ala kanya fama amilta fiha unulaw din hal mo naginang ko sin parkala yan ilagisin tawi'un qataltu fika hatta stushhidtu ya Allah imatuwang ako iwan sin satro imatuwang ako pa satro amuin wairuan dawain maksud ko malingkan magpakuyag kay mo sambil miyawot miyatay ako ya Allah qali nagikan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala kadabka puting dus taon sin Allah ta'ala tawid to walakinnaka qatalta li ay yuqal malingkan ini kau akanda kau miato nagpakita sinamuin hinang muyaon miagat kau nagbuno supaya tawagon kau li ay yuqal jariun supaya kau tawagon o inagakandilan in tauyaon faqad qila kaya tak na kayo may piyuhon mo hadlaw-hadlaw niya pa asal na kau nadawat mo na maksud mo summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar sambil siya iparana sin Allah subhanahu wa ta'ala ipaguyod na siya matupalam sinapinar ka jahannam subhanallah. Demikian sumunod na sabi ng mugta'u rajulun ta'allama al-ilma amoy nanuntut ilmu wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an iban piyang hindo niyan ilmu kihatihan niya iban biasa niya in Qur'an fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha pakita na isab kanya sin Allah Ta'ala taon na isabi ni karwa tao amoy nangaji ilmu agama imingat nagbasa Qur'an sada taon sa sin Allah Ta'ala ipakitakan niya sin Allah Ta'ala hal niya rin di dunya sambil kakilahannya atau keingatan rin hal na rin na dunya fama amilta fiha inagisin Allah Ta'ala kan neverin hal mo paghinang mo sin mga parkala yan inagisin tao yan to ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an ya Allah nanuntut ako ilmu ya Allah nanuntut ako ilmu iwan sin piyang hindu ko in ilmu keingatan ko sada biasa ko in Qur'an in maksud ko tupot da ikaw ya Allah inagikan niya sin Allah Ta'ala inagikan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala kadabta putin mo walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqal 'alimun akan da kau lang na nanuntut ilmu supaya kau iyanon sin tao in ikaw yan alim tao maingat wa qara'ta al-Qur'ana liyuqal huwa qari iban nagbasa ka Qur'an supaya iyanong kau sin tao qari mamamasa tawa ka maingat magbasa sin Qur'an na ingkatan sin miyaksud mo yato faqad qil kaya waita na kayo what na rin ito pihong na kaya waita na kayo summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar
Iparaday sa sin Allah subhanahu wa ta'ala mga malaikat, ipaguyod na siya sa milisay, tilak ko pala siya na pinarka jahannam. Allah. Sambil tawag na sabi sumunod tao wa rajulun wasa'allahu alayhi. Tawag na sabi nambuk taubal kanan. Biusan sin Allah ta'ala pangaltan. Wa'atahu min asnafil mali kulli. Dihilan sa sing ginisan tiwayuan, ginisan wala, ginisan dagbusin pangaltan. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Ipakitakan niya sin Allah ta'ala hal niya dia dunya. Amin mga ni'mat biuskan niya. Iba nasuon sa sin Allah, fama amilta fiha, biarinin hal mo biyayaon. Inagisin tao yato, ma taraktu min sabilin tuhibba ayun faqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Ya Allah, wairun tiranan, wairun kahalan, inamuin higakuyag mo paggastuhan, malingkan giastuhan ko katan. Bang mano na kuyakan kau ka. Inagisin Allah Ta'ala kanya kadhabta, puting mo. Puting mo. Walakin nakafa'alta liyuqal. Sumagawa akan hinang mingkatan hinang yato supaya iyanon kau wa jawadun intauyan nabal murabah. Na faqad qil in maqsud mo ubus na piya mong sintao na dawat mo nin maqsud. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi summa ulqiya fin nar. Ampas siya daun sin mga malaikat itilakbo siya papinarka jahannam sabab sin hinang niyat to mga maas tay mangod kaulungan sin Allah Ta'ala. Biahayni in kahalan sin kita. Bangsa pamay ang mal ibadat iwan uno-uno na tiwayuan hinang talawiluwa na to din pagpuasa ta in pagzakat ta in pagsadak ta in kataan uno-uno na. Bat din nun haon on puhungon ta ding sin ato duwaing ding ha hikakuyag ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala na bukod sa jahat karayawan in min malawak ding ka to malingkan biya na sin nawas sa tasalsilahin doon nito may nang payato sa baban ipagtilak mo ka to pala mo sinapinarka jahannam. Kanda bukon ing kabayaan ta pupudjihan ing kabayaan ta mambiyarin kuyagan kato in Allah Ta'ala. Nakauna aun hambuok dengan mga manusia pagtagon kan Abu Kilabah hambuk dengan mga sahaba. Anjarin siya ini hambuok amuin tautan nyag hamasa nakauna yato haingat magpaham magpatwa sumawa innahinang amun gaggatalom sin pangatayan niya amun na hinang hangkan minig iwan sin miyawi siya dengan hula niya sambil Abu Kilabah ini miyawat siya pa hula malayo hadeser naginang siya rin ito ten sabi lamul kadlaw aon tao nakalaway matto nalawa haran di nakaingat at pangarap pakainin katuon sarta uhawan hapdi-hapdian pagkitaan niya matuyan aunten amuin piatitindog hadeser kaya to niya intente to pagkitaan niya inluon halaw sintente to hambuk usok amuin takasalain baran damikyanin mata di makita sumagawa nagzikir po Allah Ta'ala. Nalong niya long sin tao amo hindi matungyat tulong niya bapa long niya habihay nilawak pamano siya kaya usan mo mabuhi habihay nilawak pamano siya wayro na mo yung kawihan ng dini wayro misan iwan na yung tao wayro misan tuwing kaya maunusan man siya nakasun palom yato palom sinbay na mga master mga agama inagi sintao yaon ya Abu Kilabah inakoy nilong niya labi pa rin nga juko pindihil kako ni ematsin Allah Ta'ala indila ako mausal kay pagtumtum pa Allah damikyanin jantung ko mausal kay pagtumtum pa Allah ingkatan sinanggaw ako ini mausal kay pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala ano palaw na biyaya ni namun biya pangayon ko kanya Menjadi mga master mga agama bihat tuhal
in lugay nila nagbisarayman sinaman himapit yaon. Sambil na maid na siya nga masusugyaon, inagi ka na sin masusugyaon nang naibusong-busong bang mga bahasata. Onsan lang ni anak ko lang na biyayan. Yan dalaw na rin doon na guwa-guwa yan. Kaluwaha lang niya, bangsaw pa makalawayan mundo, yan napakailo pakariya pawian na mari. Bialaw na ito, adlaw na lumamay, iron naman na nakauwi maripabay. In maasusugyaon, nabutas niya. Pagbuhasin namin lumamay yaon, nakapanaw-panaw man siya malayo. Pagkitaan niya bihayan, nakitaan na siya mayat, amoy ng kiyakaon na sin mga binatangin unod. Siya sagpi na matuin unod, siya sagpi na marin pais. Magtoy si Mandong alam sin pigilan niya, pero duwaha amunay nin anak sin masusugyaw. Pero duwaha amunay nin anak sin masusugyaw, nialawag niya, tuan daw na kuno yung nakauwi. Na miyato na siya bihayan nagbalik pala sinten sarta biya nahilo halain pikilan niya biya rin ko inisuy-suy kan niya biya nahainin hal sin masusugin ni kasigpitan sin kamuhianan niya sarta di pakailo makahinan sin maran-maran niya salain kata di misan makakita di misan makahinan pag-usuy-suyan ko yung anak niya yun mihatay na pero na kainin lumagpakan niya na namikilanin ng buktaw yun sa kalipagsud niya palam sintin yasubo niya in maasusugyaon lang niya bapa lang niya kakilahan mura ka hinabi Daud alayhi salatu wassalam nalon ni hulo nakakingatan ko lo ni Daud alayhi salatu wassalam suy-suiwa ako lo na biyayan sinamuin panandas ay suy-suiwa ako lo sin halisin Daud alayhi salatu wassalam inagisin tao yaon in Daud alayhi salatu wassalam manusia masuk pa Allah sa tasang kain sabar niya haparandas dil ka na sin Allah ta'ala kauhaan tahon kaliuhan niya at tawakan naranin panandas niya to siwo da kasakit kimugda na maran ni wansin kamatay sin mga anak niya nalong sin tao yaon long niya bapa kalubaha misan na kumantik milan aday nga sifat sin Daud alayhi salatu wassalam yato mawaya hisangon kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala bihayaon may talong niya sa mabulawnin anak mo yaon kukita hawa sin tente yaon na maluway na miyatay na yoyomin masusugyat to iwan pagyan ni alhamdulillahi rabbil alamin na siya isabin na inu-inu nalong niya may tatuwa na kayan alhamdulillahi rabbil alamin nalong niya inanak ko abila siya matay mayroon lo na susahon bukan niya sabab law niya yakin ako haway ta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam isyu in taon nagtataat pa Allah hitunay niya indaakan sin Allah sarta magtaat siya parwa maas niya na intaw yun na bila siya matay taw surga siya yato na ako yunahan kayo sinanak ko simul palam sin surga unalong sin tao yun may talo niya rin hal sinanak mo iya ka ulo niya bapa inanak ko yan lang niya mahal ka ako kan niya di nga katano noon minsan palaw nindayaw sin parasahan niya atasan niya butawanan bangman dumayoin parasahan ko limaas na serendi ka ko wayroon siya nakalingi hahajat sin baran niya malaykan suwayra amin hitunayin niya maparayawnin parasahan niya maan niya ini sehingga lang niya in batayan janji sin Nabi sallallahu alaihi wasallam baita sin Allah subhanahu wa ta'ala in tao amuin nagtaat siya parwa maas niya insulga biyutang sin Allah ta'ala doon na patsikisin mau maas niya yan akan daway unisan ang ting isang laon ko kan niya anabi nagbusku yagan siya pagkawairon na nasusay namin masusugyaon ang patimindogin masusugyaon nagsyahadat siya asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah pag kita di makda na madto miyabot na in ajal niya rin dito pag-ubos niya kiyab tangin la ilaha illallah na nasusa na intaw himapit yaw inang niya biyan hay ni long way na biya hay ni
Unsaon kulam na in dalahan mo, wayron na makaon mo, wayron na mainom mo. Sakali magkahapit na ka mariwat-wat ka makainom makakaon, wat-wat ka makawak ka mo yung tatawangan. Pagdating mo maripahan mo kula ini, gaman tawang mo pa yung kalangihan. Kamatayan pa kau tao, may niro patong tao ruwain. Limingi na siya pasuwangan, pasanlupan, potara, pasatan, mayroon tao. Sambil pagkita niya bihayan, mayroon dalimugay, aon na nagkukura mga tao, limaway masuk matukan nila. Kimambay na inamuok tao yaon, mga kato, hapit ka mo rin di, tawangan niyo ako, hapit ka mo rin di, tawangan niyo ako. Kalin mga nagkukura yun, bedagbus biya, need da kuman matubiyanin pamakay nila. Bedagbus day nga mga sultan matubiyayan na to, kada nga mga parinta. Nalong niya unin hal mo yakaw, tay mangod. Nalong niya biyahin ni bay ni tay mangod. Aon niya unang mo pasusok, di maka kita. Sa taalumpo. Nabidagbus, na inu-inuin mga tao di matungyaw, nag-iyaturi sila. Maas lang niya. Pagus lumpo, pagus buta. Nabi adagus sa kaulaw ay kakilahan nila matubiyan. Ano niya? Buta lang niya, iwan lumpo. Oh. Nasa kalalawin hal na. Namiyatay lang niya, rin doon lang sinbayan niya. Miyatay pinanak niya, miyatay pa siya. Hawala lang na yan yung tao yan. Us-us na yung mga tao yan. To, simon pa lang sintin. Pag-ukap nila lang pagkita nila biyan sinamin mayat tiyaw tiyatawanan nila sinamin kakana. Pagsuod nila matupalam sinden iukap nila na biyan yung kakana piyag saog niya to. Pagkita niya iya pa na nagkakanapin kubla niya. Sabab in mga tao katan nakahapit tiyaon pag-ukap sin pamayuan sin tao may matay yaon piyag siyum-siyum nila in bayo sin tao may matay na yaon. Uy na kublaan sila may tainibiyainin hal nila ini. Piyag siyum-siyum mato, piyag sapo-sapuin mga pais. Sarta, piyag ulinanin mga lima, katan kang inisan. Sarta iwan pagmaltagbat, iwan panglaguin nila tao yun. Launsin naman nakawakan niya, isiwin tao yan, kagilahan niyo yan. Ataw uno. Nalaunsin mga tao yun, amo na inin pagtagon kan abo kilaba. Amuin lialawag-lawag sintao katan bihayaon. Sabab siya rakuman ini hambuok-buok sahabat sin Rasul buhi pa masihadun niya. Kiblaan siya matu, Masya Allah. Nalong niya siya ini miyawi di nga hula na mo. Sabab sin nagdesisyon na matu insultan na mo, siya ini nangon judge, siya ini nangon qadi. Amuin magsasalasay sin mga masail sin tao katan. In kapaw ini nilon niya sabab hindi siya mabaya. Arakala in pangatayan niya, amuin kuyahan in pangatayan niya pudyo niwan lagbuon sin tao katan. Kita niyo. At atkala ko tumangkis, di nga mahulog ka iwan malihat ka papagyanon sumanyang in pangatayan mo papudji-pudjihan sin tao katan, hakatan sin hinang mo. Na mga master mga aga may niyan tanda sin pasawon na sin Allah Ta'ala ng mali ibadat ta ini. Akan dading naman apalkala makawaktal sin puasa hadagbos iwan ha hamuin pagyanon puasa yaon iwan na sin karayawan sin puasa. Iwan na sing katan tiwayuan sin amal ibadat ta. Pagtangkis dengan katan makawatal, iwan pag-ayan sin pangatayan ta. Di kita mahulog pamagriya sa ingay katan amal ibadat ta ni malukpas siya katan. Bukon sadya mga master mengudara mapagpuasa, demikian ing katan amal ibadat mapasaw na sadya siya. Wairun tao mawaya susungon adlaw akhirat nagdarasya sin amal ibadat sangsa na rin niya sumagawa in katan sin karayawan susungon adlaw akhirat mapasaw sa jamat tumihan. Allah. Nagisin Nabi sallallahu alaihi wasallam alam sin hadis ni isisiyo in tao amuin mawaya himinang sa sin palkala amuin ibadat
bat in maksud niya bat aun karungan niya pamudji-mudji ang mga manusia dulad na sa sin Allah. Atawa mawaya siya kakitaan sin tao dulad na sa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Law Imam Al-Khattabi rahimahullah in ma'na niya man amila amalan ala ghairi ikhlas sisi tao himinang amo kinang amin bukol in maksud niya pagpakuyag pa Allah ta'ala wa inna ma yuridu ay yarahu an-nas wa yasma'uhu sumangawin kabayaan niya in puhumon niya bangman aon kakitaan sin tao katan bangman aon karungugan niya bisara pamudji-mudji sin tao katan yuzi ala dhalika bi ay yushahhirahu Allah o bi ay yushahhira Allah wa yafdahahu diulan na sa sin Allah subhanahu wa ta'ala tong basan tulutan na sa sin Allah ta'ala pasikat sumikat siya katan sin tao hati na tumanyag siya sumikat siya sa usin matuyo siya sumagawa in kaunan niya in kaunan sin hinang niya yaon mabatal in karayawan niya aw desan nagyan mga kaulama sin kita man qasada bi amalihi al-jah wal manzila 'inda an-nas isisin daw ag amal maghinang siya maghinang in maksud niya bat siya pagdilan martabat makadawat martabat hamata sin manusia katan walam yurid bihi wajha Allah bukunin maksud niya bat kuyangan kanin Allah ta'ala fa inna Allah yaj'alahu hadithan 'inda an-nas na dihila jasin Allah ta'ala bisara tumpukan sin manusia alladzina arada nailal manzila indahum amuin dengan mga manusia mabaya siya pujihun butangan siya amuin pupudjihan sin Allah ta'ala doon ng mga manusia mabaya siya pujihun yun wala sawaba lahu fil akhirah amura kuman wairun nakalabbihan iwan karaywan dengan mga hinangniyaya lalu Imam Izzuddin ibn Abdussalam rahimahullah yustasna min istihbab ikhfa'il amal nah dendi aun baisab mga kahalan tartanto amuin lawi marayaw in hipakita tasya ding sinitapok tasya lagi Izzuddin Abdussalam rahimahullah man yudhiruhu yuqtada bihi panagnaan amunin taw himinang siya supaya urulun iwan singuran sintaw kaiwanan in magsadak ka kita magtabarro kita agama magtabarro kita mga parkal amuin ikatawang sinagama ikatawang agama pagus hamadlis amuin launta mga miskin in marata maglingkod lami marami tapok tasya sumagawa bangin marata maglingkod mga dayahan mga balkanan mga tao amuin mamanos pangaltan sa taikutan hamad disbihan nabi ato do kay inhal niya aya rito ana ang sabi kuan dito para yawanin masjid dito na tasya to na tawagin bayat to bihin niyo ato pinaman kuan gantiin ben kata ayan tabarok na kanyo nay namon ima ato di sabiyon may dagos masinggong siya na pagkamataasin atay ni dagos ni nilaw na pila rin usahan ni mano sinusaha ko dayan sa ako rin kanya may dagos man ay siya ni takad ko mao si sabako kumaisap siya singkat niya niya liyok tadabi supaya siya urulun atawa singuran sintao kaiwanan atawa awal yuntafa bihi atawa supaya makaka-manfaat tao katan kakitabatil ilmi biadasin magsulat mga kitab ilmu magbaktul mga kakitab-kitaban supaya makadawat pengajian in tao katan dengan pengajian atawa hakitab amin biaktul yaon mga master maud ki ulawan sin Allah Ta'ala beda kato sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yaqbalu min al-amal illa ma khulisa bihi wajhu di temay main Allah Ta'ala amal amuin amal malainkan in miyaksud paghinangan niyon ipagpakuyag sadya pa Allah subhanahu wa ta'ala biyahin ning katan inimiyus kato sin Allah ding naman alta pangumulan kusog kawata ingat panday iwan na sing katan nuno inini panyap ta sadya siya katan usalunta habang man kuyagan kato in Allah subhanahu wa ta'ala inumul maglamayra in alta maglamayra
In kusog ini maglawaira, in kabata ini maglawaira. In kusog tayo ini, in ni'mat dihil ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala, siya mo niya maripawaranta. Iyang panaman, hisangon sin Allah ta'ala yaon, in ni'mat yaon, doon na magtag na inut-inutun niya nakawaon. Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalq. Sisintaw mo tangan na siya ni'mat, inut-inutun na mo da ka, undeng ka na ni'mat yaon. Waktu kita bata pa, timahil maripadunnya, dutangan nagal sin Allah Ta'ala siki. Pagbuksan tapasikan, nagdarara asal kita siki. Iban limata. So mga wayaon na insiki, wayaon pakyumplito sin Allah, wayaon pasyangunan sin Allah Ta'ala kapandayan magpanaw. Sambil imumul-umul kita matubihayan, simungsungin umul ta, himugot-hugot intindog ta, imingat-ingat kita magpanaw, mapanday na kita magpanaw, maingat na kita magkusalsinsi kita, maingat na daon maglunsul, maingat na usalo ni pagbinti kabataan. Sambil kimusog na siya, kimamdos na siya, luway sin luway, lumaas na isagko, malawak na isabing kapandayan mo magkusalsinsi mo yan. Sambil ingon na magbalik sin Allah Ta'ala, bakas niya siya kung lasig din na sige mo yan. Sehingga waktu kau pekanak maripadun niya, imingat na kau timindog tiyo, binihan na kau hina, may wan niya mamuwukir matto. Wukir. Ulin kau matto bihayan, saka itutuod mo matto, takasilikan siya. Bang tawagin ba, inangan na kau hina, may wan niya pagkawat-kawatan matto yan ang mga dingding matto. Sumong inumal mo sambil kita lumaas na, ibalik na kita sin Allah Ta'ala ang biyarin kahalanta. Nakauna ukirin dihil kato binikato ina taiwan naman luway sin luway magbalik na kita pa habang biyarin din halta nakauna bukon da kuma amurakuan bukon na ukir. Sili munta kasilikan na yaon wirje na naman ganti niya. Hawaktu kita mabata pa, di takakilaan mangisuin isyuhi ummi, isyuhi abi, isyuhi ama, isyuhi ina, isyuhi kakak, takakilaan. Sambil sumung-sumungin namin ng multa, biyutahan na kita pangilasin Allah Ta'ala. Kaya nga tantanawang isyuhi yamak ta. Kaya nga tantanawang isyuhi ina ta. Abang haon ni ina ta, abang haon ni yamak ta, abang haon ni tayo mangud ta. Sambil laon waktu mangilapag kita, pag kita pipihon sin tao kay manan bihan ang pawet gusto mo kung pamilyar ka atin, gusto mo ka kita. Kita ini memang pumutin tao mipika ko ini. Awaguhan kita, maingat na kita kumila. Na demikian betresa. Sumungin pangumulanta, Kau ninut-inut sin Allah Ta'ala yang ni'mati magbalik na kita pagkabiaksahan atau ka karya salita ng kauna. Sambil mawat na kita malaas, anak tarita na kakilahan. Adlaw yung pagkasugutay, siwa kaw yan. Apo mo sa ako ini. Pagkonsumya to, isiwa kaw yan ito. Apo mo sa ako ini. Pagkunisa ito, isiwa kaw yan. Apo mo sa ako ini. Adlaw nagkikilahan. Sa sin sifat ito kaya na sin Allah Ta'ala. In kataan ini in lasig inumul panyaptay ni kataan mangbiyarin makahinang kita sini kakuyag kato sin Allah Ta'ala. At tiap-tiap adlaw sin main at tiap-tiap main at kala dumatong na sumilak na insuga maripadun niya. Indamikian manawag tawagin main at yaon kato tanyo kataan. Ya bana Adam inni khalqun jadid wa ana fima ta'malu alayya gadan alaykum shahid. Fa'amal fiyya mastata'tu min khair fa inni in dhahabtu minkum lan arji' ilaykum abada. Ya kaum mga anak po Adam, in ako ini pakaradyaan ba ako pipanjarikan niyo sin Allah Ta'ala pera tong maripadun niya. At ini perkala pa ako. Wa ana fima ta'malu alayya gadan alaykum shahid. Wa nabanguno-uno ni namon niluway ni halawman ko. Sumaksi ako zumo nadlaw akhirat sa kaulaulay nadlaw yung pinagpus mga notebook matubihayan. Gikapan bago iyo ka ba unahanta. Wayron pagguhit misan nuno misan ang tingi. Wayron pasulat misan nuno na halawman niya. Fa'amal fiyya mastata'tu min khair. Sulatan na maun inhinang marayaw sa hauno ng kakausan mo.
hinang nakaw sin kagaus-gausan mo amuin pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala law sinadlaw yaon sabab law sinadlaw yaon fa inni idhahabtu minkum awila ko tumaykod na rin kanyo lan arji' ilaykum abada di na ako magbalik sa lama-lama law sinadlaw yaon. Mga master, mga agama, in Ramadan nakalaway iwan sin Ramadan bihayaon bidda na siya bukod na siya Ramadan limawayat in Ramadan di matong hawak to tabi hayaw ni bukod na amon Ramadan limawayaon iwan sin nakauna paling sin limawayaon bidda na siya in Ramadan limawayaon in Ramadan amon limawayaon bang biyariin nin taon sin karayawan mo amonayat to siya in Ramadan nakauna dahil sin limawayaon bang biyariin ban mo sin amal ibadat mo bang biyariin taon sin pagpahil-pahil mo amonayat to siya in Ramadan bihayaw ini bidda iwan sin Ramadan limaway na bidda iwan sin Ramadan amuin iyang pan lumaway atau iyang pan rumatong bangsa pa main Ramadan ini kiyatunay tasya hinang tasya habang biyari ini sarayaw-rayaw hinangunkan niya habang biyari ini sarayaw-rayaw sa lingkat-lingkat huluon maunkan niya pagliusin Ramadan ini biya na hatos siya in Ramadan bago rumatong bidda na isab siya biya na sin may na at adlaw ini iwan sin may na at kahapon bangin may na at kahapon in luon niya hinang amo in langgal kawayan sin Allah pag-usin may na at adlaw ini in luon niya hinang pagtaat pa Allah Ta'ala bidda in may na at kahapon iwan sin may na at adlaw ini ala kulli hal mga maaste mga agama in lasig in kusog, in waktu, in adlaw, in umul, in katanin, in panyap tasadya ipag-usalunta, ipangawa sin reda iwan ulong sin Allah Ta'ala dahil nga sa wabiyat mga master mga agama murah-murahan in tiap-tiap siulagan din katot tanyo butangan hanughara sin Allah Ta'ala amuin tahi iban tanam halawm sin pag-amal ibadat sehingga maabot indulan sin bulan Ramadan ini in lasig tahapanagnaan demikian mawek da sin lasig taw haulian insyaallah taala hambuok dengan mga hikmah sin Ramadan bilang amuin panambuli at mahinapusan sin nasihat sin kita niyo inagi sin Nabi sallallahu alaihi wasallam innamas shaumu junnatun in puasa ini taming siya lagi Imam Nawawi rahimahullah Nawawi al-Jawi rahimahullah wiqayatun minan nar wa wiqayatun minal ma'asi in puasa ini taming tasya dengan api neraka jahannam may tasya di mahinang taming dengan api neraka jahannam sabab in puasa ini hinang amuin hikakuyag sin Allah subhanahu wa ta'ala buntag na po sin api neraka jahannam bukod kay nagikato si Nabi sallallahu alaihi wasallam lisaimi farhatan ang mga sila magpupuasa diulan sila sin Allah Ta'ala dua kakuyangan muna-muna farhatun inda al-iftar kakuyangan na waktu sila magbuka na kita mo magbuka na biarin bahin ko yan tawag dumatong na pila minit na kuman amuin waktu na pagbuka sabab in jasad ta ini limaway kita sangsa limaway kita nagtahan nagtaga kita luway katehawaan sinadlaw nagtagan barantay ini si mandal kita rin nga uway wansin hapdi ampay hambuk baso tuwing amuin mahagpay yaon na bangsaw pa makaw bukod po asa dihilan kaw matubihayan ang kawaso tuwing mahagpay amuin lang tabi adlaw kabiyak sa handayaw mayroon na bihinang umabugat unin na namsin ang kawaso tuwing pero gusto normal na siya sa bangawin ang pakaw na ubos nagbuhat mga bukas matuyayaan pakaw na ubos nagbasketball ulas-ulasan malaul ko matuyan dilan ko ang kawaso tuwing na sangkain lanab niya demikian ito ay sa pagkita puasa hakatihawaan sinadlaw sambil paruhulan na sinadlaw hindi naman iwan kakaunan niyaon makakuyag sinbaranta in galunggong prito iwan kaunon kailo beda ang kapudyot da kaunon sumagawa magnanam siya ini
sumangkain lanab niya abila kaunon mo siya daw sinokto ko yahdi na. Minsan dayan pirito galunggong bang mahapdi na kau magnanamda Jollibee fried chicken. Sa minsan dayan fried chicken, minsan dayan jokes to go bang makansog da intiyan mo mayroon nagana mo kumaon mayroon nanam niya. Amo na rin pagyan ni Imam Shafi'i rahimahullah, fansab fa inna ladad al-aish fi an-nasabi. Alam sindaman-daman ni Imam Shafi'i, fansab fa inna ladad al-aish fi an-nasabi. Pagsusapayakaw nanam kausin kasigpitan, nanam kausin kasigpitan. Sabab fa inna ladad al-aish fi an-nasabi, sababil lanab sin kawi abilaon susaniya. Kulang maglawiyat Teresa sumarapi ng buhok pirito galunggong abila ko mahapdi abila ko nagsusah. Demikian bihat Teresa bin magpuasa. Sabab sin nagsusapaya ko dengan mainat sambil pamahapon, hamahapon niya magbuka na mo koyag din pangatayan mo. Muna dain baita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, farhatun indal iftar, kakuyangan irhil kay mo sin Allah taala hawak to kau magbuka na. Aganda unsan nasihat sin guru sin kami madrasah amoy neto na kay lumyo na pahadrat sin Allah taala law sinulong sin Allah rahmat sin Allah inagina daran na kami pagyanon ni Sheikh Zair al-Tayfuri rahimahullah dan niya tihatihan niyo inlanab sin kakao na bilang kami magpuasa na hinangan niyo in kawhi niyo biasa para tipuasa. Inamuntayin ka mo ini biasa para puasa, nagtataga, nagsasandal, nagtatahan. Dengan ano, dengan makatan perkala liangan sin Allah Taala. Ayaw ko matudhayan, ayaw ko misarahayan, ayaw ko kumaunhayan, ayaw ko lumamudhayan, ayaw ko sumimudan mawin, ayaw ikatan. Sehingga magmatuyo kita magtahan himinan dengan kataan pakaradjaan itu layu anting kataan inang itu sambil mawat mahinang inkabuhi ta ini sa kaulaw biak puasa nabang mo mahinang inkabuhi mo biak puasa inkamatay mo pananamun kay mo sin Allah Ta'ala biak nanam haylaya. Sabi dun haon butawanan na kataan mapuklas na yung kataan kasigpitan. Naramikian magkulang maglawi ada hatuin makna sin baita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hambo kakuyaga nilihil sin Allah Taala hamanga sila magpupuasa hawak to sila muin magbuka na in hikamarwani wa farhatun inda liqa'i rabbih iwan hambo kakuyaga tatkala dumana sila magalop matuiban sin Allah subhanahu wa ta'ala sehingga mga tao magpupuasa halaan sin Allah Ta'ala katanin sangsa nila aramo din magsahul ini kita sa ini maglari kita maghajat kan ni magsahul kita makasahul ka di makasahul suwera ka magpuasa pagkadlaw di dawahin ang nito sabab di na kita magpuasa sinadlaw may takway ako nakasahul kami iya ito may nang sabab agtalin pagsahul ini kita rin umampit part-time niya sumagawa misan bihato inagisin Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sing kitab Sahih al-Bukhari tasahharu fa inna fi as-sahuri barakah pagsahul ko sa pagsahulan aun barakat biyutang madawatmu daw sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naramikian on the isab suluha pe pandirisin Allah Ta'ala amoin pag ano wayan wayron makasudalaw si suluha palawom si suluha yan malaikat amo mga tao biyak sa sila magpupuasa na hambuok luway sin bulan Ramadan katihawaan ham sinang kabulan manimpos ang kabulan adlaw yung pagpuasa tadi magkautod-utod continue yan adlaw sabi mautang kabulan ini tarbiyah pag-anad ka to uno na yan pagpuas sin bulan Ramadan hadda kuman isnin iwan sin hamis dua adlaw ra bukon continue muna bukon ang kabulan in luway niya minsan din ang kabulan dahil nang magaanda kayo may tadi may nang maganin dua adlaw ra kayo hindi may nang mabiyak sa kita na mga master mga agama inagisin Nabi sallallahu alaihi wasallam in puasa ini but may nang sa tamin ni ka pinarka iban
wiqayatun minan nar wa wiqayatun minal ma'asi. Iban may nang siya taming denga maksiat. Merin bahaim kahinang sin puasa ini may nang taming denga maksiat. In jasad ta ini panyap siya sin nafsu ta. In jasad ta ini panyap siya sin nafsu ta. Bang in nafsu sangka sarta iya awayan pa sin jasad malasing na jumato na in bukun na mapatot jumato. Sumagawa bangsa pa ma in jasad malasing, sumagawa in nafsu laum tabihayan malaul na tawaka malamana na wayro sa jumato. Atau balik tarunta malasing in nafsu sumagawa in jasad ini na malamana demikian di da jumato in kabayaan atau kain buku mapatot jumato. Hamo ding hamanga bat in puasa ini lamun seringa mga makalapas ka to makataming ka to ding happy na ding maksiat pa Allah Subhanahu wa taala. Lagi Imam Ghazali rahimahullah supaya in puasa mo yan mahinang siya makataming ka mo ding maksiat na suway mo kana naman in lanam iwan puti sin pagyan magpuasa makananam ka uhaw iwan sin hapdi. Amo na yan makapopo si nafsu ta. Nabang sa upamin pagpuasa tayo ni amuin magsahul lo mo hilay haji magbuka lo mo hilay puasa. Hilay haji hilay puasa very net to. Magsahul na inlamay sapi sa jakatan. Sapi lulun. In tiula ito, in beef stick, yaon in kurma. Sapi lulun. Yaon in tiapa sapi, yaon in barbecue sapi. Subhanallah. Haylay haji in sagsahul. Pag-uwas pagadlaw balog-balogan ko matubihayan. Di mo ka na naman inamun biya. Imbis na tawa ka bang pamon impatutod din doon, makananam in jasad mo lamma. Sa ingat tumuyo ka magambar ibadat. Pag-uwas pagbuka makansan pa hilaya. Hilaya puasa. May tadi may nang biyahe laya puasa yaon yung ginasanwal na sing kakaon. Inda ginis nawal na pag-inom. Yaon yung pag-inom, yaon yung tuwing mahagpay. Yaon yung tuwing mapaso. Yaon yung tuwing malimo. Yaon yung tuwing wal na puti. Yaon yung tuwing wal na pula. Yaon yung tuwing wal na itom. Yaon yung tuwing lunggang. Yaon yung tuwing sapa. Yaon yung tuwing butong. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pag-uwas kita ni wabang tanan namon. Pagbang sinamuin magbabang, maut na in wakti pagbuka, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di pagkapaurulan ng buka Allahu Akbar, naubos din ang buka, mistang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mayroon pa na siya la ilaha illallah, tapak ni naubos. Nah, kan daw ay mawaya magbang, mangbiharin daw ko magsaw magbuka, pag-uwas ko magbang, may na makapin. Na mangtanan namon in baranta, makauwas kita hangkapingan atau hangka kuan sa diyang kalay sa diyang magtubihayan. Uwas mo ng kalay, sumunod kung ikaro, pero yung nagusin mata mo, cipak natatambo din ang cipak mata. Mayroon pakiaurulan sin mga apamsabah. Mayroon pakiaurulan sin mga hinti. Mayroon pakiaurulan sin mga wajib, sin mga kahawa. Mayroon pakiatimplahan. Allah. Ganapan. Maghrib sa jayaun. Magpananap na kau tumunaykan niya sahab si kanso. Dahil na kau mga susin isya. Lagi lawa na to din tarawi. Nakanda uso na saan bihaw. Lang mamatuyo magamal ibadat, maglag masjid bihayan, maghaunin biya mato ng pagtarawihan. Sa kalilaw ako ng masjid, amuin masapat magtarawi. Double engine. Amuin kullallahu ahad, bahagiun pa magdua. Nain makawa din sa milpatiha, bahagiun na sa magdua.
Allah nalimisuk na kita sindum niya sambil inhak iman ka patut sindum sin bulan Ramadan di tanah saya katunay biarin pen katunay in mata ini bangintian tadasukna in mata magad na siya matambol pang magad na matambol in mata in lawa kung sintay pud mo o an malunok kantil malunok iwan sin mantannya matuyayan na naway na diin nay na muin panaway ni dum sin Ramadan nalawa na masiyas yan dum sin bulan Ramadan. Kanda lang Imam Ghazali rahimahullah in bulan Ramadan ipagtarbiyah sin jasad ta ipagtarbiyah sin ruhaniyah ta tarbiyah sin jasad iban tarbiyah sin ruh pag iman kumusog in pag iman in barad dumayaw siya tenga sahabat mga master mud agama na patutulun ta na rin din naman biya kaptangan sin kami insyaallah kalau haon biya mga karihan ta jawaban dengan mga pangasuho na insyaallah taala umpay sa waktu patutulun ko rin kaptangan ko rin diyo ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nakaubos na kita ng katapat pengajian kapinggan pengajian itu na dimog nato in kalihala nato akan amin may ng puasawan ikapag ayat nato sinanlan ibadat nato laminuan ay pagpuasa nato na naman na kita pamut tapat pasin pengajian nato aun atin ay pagtuaon pag-asubo na bangon na mga pangasubo niyo amin bukod ng masawa pamaham niyo pengajian amin yung nato ay nato kapahaman na pangasubo ka ng ukad na ilang pagpangasubo kami Semana subuh, mga sunat. Meron na mga subuh. Kaduaan na ito na ang mga ito. Masalah kan? Tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره نسألك يا الله بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم جدك الأعلى وكلماتك التامة كلها أن تغفر لنا خطايانا وتيسر أمورنا وتفرج همومنا وكروبنا وتؤمن روعاتنا وأن تستر عوراتنا وتهدينا وتهدي بنا وتجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا وتفرقنا بعده تفرقا مرحوما معصوما. اللهم لا تجعلنا يا الله فينا ولا معنا أشقياء ولا محروما. اللهم إنك أنت وقولك الحق ادعوني استجب لكم فقد دعوناك يا الله فاستجب لنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.